Ia talofa lava I le alofa ma le angare lei o le tua le nei tai au, ia e whaulu whale atu le porikalami whatulanga ina e whiriwhilia oi e le tua le nei tu la fiafi. I le ala leo resiva whunga o le tai au Full Radio Samoa. O le nei pokalami au inatu inatu sa o lava I lo maota malau lawa I lalo o le lango mai, o le whale o loa o le Europeos, e o le whale maliu, o le tamaitai o luana nawa, o le Sir Winston Funeral Services, ia o le whare taavale o le performance, ia whapena fōi ma le li whai musika, ia o e kweni. Ia o le temele nei o le tato porkalame masani o le nei tūla fiafi o po o Asafareile. Ia o le alava le matawhai ioi sa e whawhengai ma oi le nei asa o ngaruenga. Ia whai le nei teimi e marolo ia ma tato whatasi ia le nei porkalame matango fia le nei tūla fiafi. E mana tua e fōi ia le atanu o ni usila le nei taimi ia ma lesi tasi o vaenga au se talia. Ia o tolo iai le lockdown le nei taimi ia se upo le tua wa saunia ma o tolo le nei tūla fiafi. Ia e le tu mamaina fōi o tau le tauti ngā ma le tūlanga o tau ona whatasi ai le nei vai tau. Aivi ia pe lava le tua lo nā lofa malo nā ngale lei ona o lo whaatasi mai pe lava mo o tau. Ia mai mātou le nei tūla. O lo whaanga mo o tau umalava mai le siwa whonga o le tai a fau. Pastor Fagalilo Samuelu Alopopo Tuavao Matafeo, Director,
a fionga tuila e pa whawhitai sua o au nanga o le au auna le nao le au nanga o le nei tō la fiafi ai usi mai o lau whaafonga i le peso le a whaafiro ia tuai lau topa ia malo tō mamalu tupu mai e alo ma whanau o Samoa lava Samoa 5 stars. Ia whaafatai le 5 star ma le pese lava Samoa le nasa tātou o na whanongolongo ma e whaafafonga iai ia o upu mānaia ia o upu lava o le pese au ngāle a mai mawai mālu mo i tātou i le neitu nao le aso ia ma le afiafi ia wawe vela fo i le mātou wa tunu o lo o whawhia ngai iai i mātou ia ma le vanu sa fulu ma le vanu ia le iwas fulu ma le lua ia o le vela nao le humidity le o vivesi iai si a mātou nei atunu nei ai nei o se a whaina e o ngā fo i le vela ia o le atua na tasila fio me o malava ia tune wha afu e fo i le tino ia tue wha fau e fo i le vai i tono le tino ia awa tari tono fo i mare manatu ia o le langona fo i mo o tau umalava i ni usila ma au se talia ia o lo iai o tau le nei taimi o le lockdown for all of you all the New Zealand born even Australian born we love you all and we are here for you our voice we can only serve you through our prayers, and for any other things we are here. We'll do our best, to support you all. But for the time being, we remember you guys in our prayers. Whaafitai tele lava mo uto umalava vi ia le lofa mareanga le leo le tua. Whatalofa atua le tua whini ia talapeli, ma lo lava le whatasi mai le taso porkalame, ia palolo karinet, ia ma lo whaafitai, ia Molo and Henry Purcell, ia malo whaafitai lava nes ma nephew mafuta mai au se talia, ia marifere ia soli ulale, ia marito tele o tau wale mawato tau swa Florence Samoa, ia malo sis, whaafitai le mafuta mai mani usila, ia tarusia o Manuia o tau le alofa mareanga le leo le tua. Au le neitula, ia e masani lava le tato pulkalame, le mawhai o na sola whai o le moana, e au nofo ma le hasiasi i tūvaenga umalava o le tato nei o langa. Olo iaina i o tātou mātua, we have parents that are going through hard times in their lives.
not only our parents, but other people, they're going through whatever disease they're going through now. But we trust God that is in the midst of all these troubles they're going through, and sickness and illness. Our prayers count. That's all they ask us to do. Yeah, but te talo mo i lātou. Awane whaavai le tātou. Te talo whinau le talo. Whinau ia te oimalo mawhawhau. O le tua te le whinau iai. Ai whinau lo wanganga, whinau lo mawhawhau. O nei tele mea te tupu mai lo mawhawhau. Ia o le siwe teimi tau vai ai lo tā wanganga. Ia e mālosi fo i lo tā tino le tasio teimi. Ia e vai fo i le tasio tū. Ia whinau lau te talo. Ia mālosi lo whatua tua. Tū mau i le a Yesu. Wa o ia lava lo tātou matai sili lava e whaavavau lava. Ia nei lo le manatu whapea. I lato uma lava o iai whaalave o mai o lato ni tino. Ia o le pesele nei wa saunia whapitoa lava mo o tau. A toa i maramatou ne te talo. E whasosoani ati o tau le taimi nei pōpua ngām whaingta o le talo e whapea le tua lo mātou tama. Mana tua i lato i pōpua ngām whaingta. Wana o la wa fio lava. Le vai la au sili mo i lato. Le ia lo mātou tama i lau venga. I le suafo Yesu Kiriso e Manuia i lato. Amene. Ia usi mai alau tō whafafonga lo unei tino. Tangi se imomoli atula utali oh e ama
Matatau na faatalitali O titatalo ile atua Alofa mai mota No une itino Ia malo whawhtai, ia vi ia pere tuero na lofa mlo nanga le lei, ia o le pese au alofa. Ia e mana i fwena se isuile i titi eisi e tatu whanongo longo. Ia e au ngā fwere se whaima vai malu, ia o lale na ua tātai na tuere na pese se i tau fwole i titi ai le mawhtianga. Ia to e mawhawhau ia i mawhtanga o temi whape nei. Ia malo whawhtai le whatas mai o le taimere nei, ia e mana tua o tau umalawa pa anga o le siwafonga le tai awho. E so o se atu nuu, so o se vaenga o le ke lope o lo e alala ai. E le mawhau na ngalo o tau i taru sanga i asa umalawa. Malamatu nei loto whaafutai, le nganga whaafutai. I le tua, ona o lo tau mafuta mai i le aso ma le aso. I le mawhai o na misia i ati o tau le sapaya mai o le tatou nei po kalame. Fitu aso o le vai aso. E mamoli atuai le whaafutai ma le whamalo ma whamanianga taro sia i ati o tau le tū la le lei o le ao mamalo o le langi. Ina i esa sulu pea lona la a wā o tau le nei vai tau pui pui ati o tau. Po whea lava vaenga o le kilope o o tau iai. Whe au ma ngā ruenga o Vala'auina o tau le tua ia ma ngā ruenga fo i o tau ngā rue ai. O lo tau si ai fo i o tau ainga ia wha Manuia le tua i ati o tau malava. O popo ngā ia mwhaingta e o mai lava. Ai o lo tātou tu mauwhata si mana tua foi le upu whapalangi whemai. Family that fights together stays together. The family that fights alone will not wins. Ia mana tua. E whape nai tātou umalava o le toa telo lima, tātou te tauwhatasi ai e mā e fo i se avenga. Ai a tasi dawa tau au. E ma mawhai fo i le avenga. Ia wai le se tasi o tau au e tu ina atua i le amo. Ia o le taimira le nei, audience, we love you all. O le pesa le nei wa sau nia mo utou. Ia e mani fo i le tatu siwa whatasi mai ai. Ia au si mai ala o whaafonga o le taimira nei. I le, I'm sorry, I should have said, o le taimi o aso whanau. E manatua o mai o tau umalawa i aso whanau o lo whaamanatuina. Mai lava i tangata matutua, i o lava i whanawiti, ia Manuia le tua i ati o tau umalawa audience mo le temi nei o ainga umalawa o tāpena pena, ia o nei po ata iao i aso whanau, ia Manuia atu le tua i ati o tau. O ngā ruenga umalawa o tau whaia talo, whaafutai, ia Manuia le tua i ati o tau le aso whanau. Usi mai ala o tau whaafonga.
loto, le ama natua, te uma lo loto, tama titi poto, yelo tama bale, pano no atina. Ole tama titi poto, pa along le awa inga lo tama. Manuia me nata paye pa asoso ina mai eletua. Happy birthday, oh, oh, oh. Happy birthday, Antonita, it's a birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, my baby, do you remember? Layers on the floor in the Manuia oil to your Mali, my fifth. Yes, baby, yeah, man. Yes, man. Oh, yeah. Baby, you know today's a birthday. Yes, man. We're celebrating is a birthday. Yes, man. Yeah, man, no real know what to find out. Yeah, man, no real for low wola. Alopopo, oh, ele tua papa on the sit zanga. But yeah, I'm not going low wola. I find a way. I be I, oh, man, out, I low wola. Happy birthday. Oh, oh, oh. Happy birthday. Antonita, it's a birthday. Happy birthday to you. Limita uletua, le abatanga le lepoto, le ama natua, te uma lo loto, tama titi poto, yelo tama bale, pano no atina. Ole tama titi poto, pa along le awa inga lo tama. Manuia me nata paye pa asoso ina mai eletua. Happy birthday, oh, oh, oh. Happy birthday, Antonita, it's a birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, oh, oh, oh. Happy birthday, Antonita, it's a birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, oh, oh, oh. Happy birthday. To all the viewers who are celebrating birthday today from the Sivafungo to Chaya for Radio Samoa USA, we want to say thank you and have a fabulous celebration of the birthday. To all of our audience who are joining us tonight, please, Family Mole, write an encouragement and send it to one of your friends, whoever that you know in Australia or New Zealand. Encourage them for what they're going through now. It is very, very important to not miss out because they need us to help them, to encourage and support them. Lango sua ya te ilatou, faise ipu whamalosi, si ilatou nunga le talo, whamanatu iai, lea lofa maleanga le lei, o louta ngata ya te ilatou. Ia o le taimire nei, ia audience, you guys are so great, you guys are so good, you guys are fabulous, you guys are wonderful. I just want to thank you all for joining us tonight. Some of you don't, new to our program tonight, and some of my friends, Dio Palangis, Malola, Mafutamai, Tato Umalava, Mafutamai, the Natu La Tamamatina, Afio Mai, Manuia La Fasausaunga. Our episode la Tainato Moto, I want it in Aulipo or Fale, I want it pa Ulipola. Ilau siva la sivai vai feito to or fale te o palasi lalo ia usi mai lo fa fonga sa mai ele pese o sa unia moto.
Ia malo, whawhtai lava le mafuta mai le tatou purikalame, se fui male 5 minuta tene le tula e iwa. E le afi o le asapareile. Ia o le tamile nei ia whawhelo ai atu fwoi i le tausi ia pisi soli wa mafuta mai. Ia whawhelo atu fwoi ia puava ale fosio, whawhtai po le tausi le mafuta mai le nei tula o le tatou purikalame. Ia le ngata fwoi le ia mama ia titae, ia tai afi mama ia whawhtai afio mai, ia Manuia lau whawhonga anga. Ia whaafitai, ia whawheroi, e tu fo, ia te ori siu whongo re tai a fo, e tu sai malo whatas mai. Ia ole a aru pea re tatou, ile tatou pokalami whasoloina, ia ma lo lava le mafuta mai le nei tu la fiafi. Ia ore taimile nei wo atu le tatou whaafiafianga o pespesenga, ile i tu pa o whaife au. Ia pei lava no tatou ona vava ai fo i ngā ruenga, tau fia le tua. Ia e ngāru lue lava nai whaife au. Ia e mana o mia fo i le pese whaavai e lato tino. Ia whaamasoa e fo i lato tino o malosi ia le maso le mafau. I le tau i dhinga, ia mare tau sa i linga, ia mare mafau, mare te talo. I le tala noa i male ngang pa ia le tā pena ina mo le sa wadwhanga ino i tātou. Ia e au ngā fo ina avesi na pese, ia e se i tau whaatoa maari e mai ai le lato mafau. Ia ma se la titi mai male lau ia fa lo la tu au se pese ia fa nga foi mo ina tu nei vai taimi ia o fa tu uma lava nai faife au ia ma lo lava de fautua ia ele ngata foi lea de vasenga ia o ma fa tu ia o po tu to mo pona o po maro losi lava io e kale sia de vasene ti akono ia o le tu la nei ma ofisa uma lava o se mai la to fa fonga mo nga lofa mo o to ma si fonga de tai for radio Samoa. The Silver Band maripese ua whai mai tama ole Silva. Sila ia i tanga ale tene o le vai la ala e wha amane e ne e ta fiti solo tene o so awa lava ne i e toi o fo ia u whainga e feolo na solo hei o se lupe o le aolo tama o le siliva mai nuli e mamafa e mama e ulo ono mea i lau sa se e mali e mai lo tilo e vavai i so se taanga mo le au mai moa i le fia fai maa e tama wamo mo e solo i le ai li pei lava e tutuli e fa aso alona i e fa alio le tatami e mapa ui o na tuli talua pati o le manava popo o le tua ma le fata fa au muta a vale solo i le palapala
whawhai tere lava silver band ma nei o le pese ia wa ngā tonu lava le pese nā mo au nā le tua le neto la fiafi. E whaamana atu atu pēr i le lau tele o le tato au whaafonga le neto la. Ia se alo fo o Samoa. Eo, e se le ma nei o le pe o ni ufi e tutupu ae. I lo te tino. Ta whaalongo i se tasi o alo ma whanau o Samoa. O wai te tonu. E le sui tau vā o whainga pālota e whaipule, po se a lava se tūlanga te tonu, ai mase lava le tonu nei Amerika. E se a lava a maua fo, e pe tasu e tasi le tau sanga, o tasi le alu ia na toe malolo lea, ia tatu e whaalonga fo i wa alu se tasi. Ai ono le tamai taile nei o ana meine, o le teine, e whase furu tau sanga. Fasu tasi tau sanga. Ia o lona tau mawhai, ina ia iai se sao po se leo Samoa, i to tonu o whainga me to tonu o le malo, i le Aio Carson, i California. O lela e alua ia le sui tau wa whaipule, wa i le meia, lela wa sauni ei o ia i le whainga pālota i a November, i le aso tolu. E whailoa e tuai, ma whaalawi loa tuai lo topa ia malo o tō mamalu, ia a tō sila fia fōi tangata lo o tō a inga te tonu i Carson, ia Vala'auina a te ila tō, ia e vai e support pe langoina se teine leo ana meni. Ma nei e fōi tau ma whai o re nei teine. E te mito te tangtanga i mai ai, ia e se sū mai se teine lunga, ma tala mai au, ia e tala tara noa tuai lunga o le la au le si whonga re tai au fōu. Ia e whaalia tu umai a te o tau mai mātou le mafua anga ualu mo te tonu e tau vā i le whawhaipule i te tonu o la lea ai e tā ua tele le lango ina o lana tau mawhai. O whainga pāno te umawhoi nei ia o campaign ia pēla wano tō lau sila fia e le whaingo fie ia e fo ia vāenga wa mai anu whata o tō lia umalava ia e te asi e tuai lana website ia a vesi na soani ia le halava se leini te mawhaia. Ia e ao ngā umalava mo le tamawhai o tonu lana pālota. Ia o le suafa le tamaita i Samoa o ana meni. Ia e whasfu matasi onu tausanga lai teti tele le halo leo o Samoa. A le mea sili ai o loo alu. E le eise fefe, e le eise popole. Ia o loo ngā lue fo i mare loro fia. Ma le tasi o vaenga i le whaangasuro ina a toa lavo whainga pālota le Aio Carson. Ma e tono LA County. O lai numero mua lava le suafa le tamaita i Samoa. O ana meni i le lisi a toa lavo whainga pālota. Ia, le toa whala leo i la tau leo tamo mo i nei ia. Ia pēr na whala ulo atu. Ia le toa tonu lo iai. Ia wa leva na iai la tau te tonu o whainga meri tai nei. Ia o le taimi mua le wa sa wasi teine le tonu. Ia o le matangofie. E mua lava le ngoa o ana meni. Ai te tonu o le whaasolonga atua le toa whare nei. Samoa, o se tūna e o ngā fōi o na tātou mawhau whau iai. Ma tau tia fōi mare mā nei o le vaai fōi mai le tasi o tū o le tātou lalolangi. A o ngā lue atu fōi le tū le atua le nei tū. Pei fōi na ngā lue mai o le atua na o tau tū. Ia e mana mia lava le tātou lima whaatasi. I le sapaia o ana meni a o iai o ia i le whainga pānota i a November. I le aso tolu, i le tausanga lava le nei. Ia male ava lava mare whaanualo. Ia e sau se teimi, ia ona whae lawi loa to fōre teimi tanu o mai se teine i le se aso leva i aso. Ia e taratara noa, ia ma whaasoa to fōre ona mana malama. Ia e ata mai fōre teine. E ata mai te le tuheanga vaa fōre tangata le tūlanga. E te iloa lava ilana tautala. E ese fōre ilanga vaa male ata mai o le halo ma whanau o Samoa. Ia, ne ei lore manatu whapea a tonu o sau se teimi, ia na toi whalau e tele atu leo le taratara noa ia meni. Ana, ia le teimi le nei. Ia, whamanatu atu fōre le tatou whainga lotu i le aso sā nei, i le itu la se fulu ma le loa i le awa uli le teimi o Amerika. E whai aru tātou whainga lotu pe o na māsani i aso sā umalava. Ia, o mai o le tātou nei pesenga i le itu o le mālo i te tonu le vaenga au le military. Ia, tālofa mālo lava le tā mawhai, whaafitai lava le tau watai le tau tua mālo.
alo ma whanau o Samoa o lo to tonu so o se vaenga o le malo. Ile na o whanau fu e Samoa. Ia o so se alo lava mo se tasi lava. So se atu nuu lava. O lo to tonu o le vaenga au le ngata ia Samoa, ia o Guam, ia whaasolo mea Filipino, ia o Kolea, ia whaasolo mai tonu ia Amerika, ia po whea lava. Le tu o le lalolangi o lo iai le whanau o Samoa. Ia malato wo me masani ma ainga, ia whaafitai lava. A whai o to mai mo mai ma whaanongolongo mai le nei porkalame ia, may God bless you all and thank you for your service. Yeah, to all the veterans and all the ones that just got back home. Yeah, malo lava le mafuta mai ele tatu watanu malo whai o le favor reserves. Yeah, whaafitai tele lava i la o tau ngā ruenga wha moe moe. Yeah, sauri teimi ia toi tu uai fo ia nu umalal whanga. Yeah, ma fo i le Vala'auina o tau ia tunu ese e pei ona iai le wha moe moe. O le teimi le nei. Yeah, to all the veterans, all the current service military right now, this is the song for you from the Kapena says, Talof Tama Samoa. Samoa, lo atunu lo le taia, lo paia malo malu. Ale man Samoa le nei. Re au fa fia Atua. Sawia. Samoa,
Ia whaafitai e whawhele ato fo i le whatasi mai o Mary Apinero whaafitai le mafuta mai. Ia Janti Tominusi whaafitai le mafuta mai. Ia talo sanga Ezekia whaafitai le mafuta mai le tato porkalame le neto la fiafi e whiliwhilia oi e le tua le ingo le tato porkalame. Ia o le temire nei, ia o le aso whareile, ia o pespesenga masani ai, ia pe ona ye o le tato porkalame, ia o le temire nei, ia o mai o le tato pespesenga i le temine o anniversary, le Vala'auina o aso whapa ia o whai oru ngali, ia le ngata fo i lea. O le alawa le anniversary ro sa uni ele ai ngai moa tai au, po nei fo i lava. Ia e whaamanatu whatasi lava i le pese de nei o la tai natu. A toi mato mo o ngā nofa mo tau. Ia manatua fo, ia o aso whapenei. Ia e nau anniversary fo ia tama whai ma le teini wana nofo. Ioi. Tatu tala no mai pea wa o aso whapene. Ia o le telefo anniversary ia wa ave wharikalapu. Ia o isi anniversary ia wa ave paka. Ia o le whainga o le whaafia fianga o le the way to celebrate. You know, it's different. But you know what? It doesn't matter how you celebrate your anniversary. As long as you stay faithful to the one you say, I do to. It's ua tele le vainga le nā. Because that's the official signature. I do. You know, that's your commitment. And it is very hard when that commitment is broken. Once that commitment is broken, it feels like your whole spirit is torn apart. You know, sometimes, you know, our minds come to the point that we're numb and our body is numb and we don't feel like it, you know, to pursue any kind of whatsoever seeking for help. Because all we look into it is how we serve ourselves instead of how to benefit others. Ole tūlale nā e tatu te wā ai e ese lea o ngā o le pese le la taine atu ai maise fo o le vaenga le o le anniversary. E whatalofa atu ai le mafuta mai puava whaafutai lau sunga whaapere whaatonu mo le porkalame matango fia mana ia pespesenga whai ma vai malu a wā fo i le whenga iai ma au. Ia mangaluenga o le Saturday lato God bless y'all. Whaafutai tele lava Florence Samoa. Ia malo whaafutai lava brother. Ia malo lava. Alo whaatu lau sunga ma le Malau Princess ia Manuia sauninga o le Sapati God bless. Ia whaafutai tele lava. Wharetua ia soli. Sa o le lei Pastor Fagalilo Samuelu Alopopo Tuavao Matafeo. Si tasi le ai. A maua. A saua whapela e saua ai e tasi. Ia e tele fo i whaitawina tua ko many. No, I'm just joking. But for now, to all of you that are celebrating your anniversary at this time, this is the song we chosen for you. Usi mai o lau whaafonga. Malua ele afiafi Mafau ya o hani Malingi lingi o loi mata O misia o la upaanga Pe a fai foi ua e musu Se fai mai au sau
Yamalo Faftai Ausia Sunny. Welcome to our program tonight. Faftai le mafutamai le tato live. Ia o le netu la, ia o le tato pese le asa soai, ia o le pese le mo le tupulanga. The generation of Samoa. It ain't o whanau fu ia Samoa. But let's talk about a little bit about the generation of Samoa. Ia le taimi whainga tale nei le tupulanga o Samoa. I le tūlanga le nei. Se I mua tu lava tera noi fafo. Ua le ngata ia awa onga le whanau. Ua le ngata fo le wha le tonu ai malatu tā leni I tālonga. Wha le tonu ai fo I malatu skolosipi. Wha le tonu ai fo I mangaruenga. Wha le tonu ai fo I mawhale o rono nofo ai tamaiti. O le whaingatā ono o le wha maile nei peu a vea le malu I tau. Wa wha whaingatā ai o na whataunu wina le wha moi moi o le whanau le tupulanga Samoa. Wa o mai lava ia onga a mata se ia pa ia University Tele. Ia wa whapena ona ia I fo I swinga fo I o awa onga le vai yaso le lo asau nei. I o le a hae fo I o le tasi o vaenga o a onga le whanau. O kolisi ia 50-50 ele o mai loa le po le ale tūlanga o le a whaawawina I le a onga o kolisi ma University Tele. But for the time being, generation of Samoa, the youth, the young people, I know it's hard to keep your heads up. But if you can do one big favor for yourself, just be who you are. Just remember why you're in that school. What was the purpose? Has God called you to be in that college, in that university, in that school that you just start your career with? Do not neglect when before the COVID-19, how good things were compared to where you are today. Stay above water. Don't let yourself sink. Because there's sometimes it's when we look back, and that's where we need to re-encourage and regenerate ourselves. But sometimes when we look forward, we don't see what is beyond us. But we must remain of who you are. Mana tua le lofolu ta mamalu tina, le tapua inga lo nu, o a onga ma wom a inga umalava. Le ngata I lea, le sifu fongo le taia fo. O le ala nai e mana tua I pea o tau I taimi umalava I as whareile mas tufi aso umalava. O aso mafua aso lua maso lulu. E le mawhai ona whaangaloina o tau le tā ua ma le ao ngā. There's the purpose. If you're going to take anything from this program tonight, remember what God said to Jeremiah. I have a plan for you to prosper you. Mana tua leit. O upu nā na whatalai ai le tua ia Yeremia. Tama Samoa, tene Samoa. Tue mafau fautasi lava. Aua le loto vai vai. To anga pe whaitau. Keep on reading your books, even as of right now. Remember where your school stopped, but continue on to read, even though you don't understand what the subject you're reading. But when the school opened and your teachers start open up the subject to you, you already read it. You're way ahead of the ball game. Some of you, they're frustrated because you want to play football and basketball, but you can't. But I'll tell you what, something good will come up on this. Maybe this is not the time for you to run and to play soccer, to play the sports, but in the long run, guarantee, God is in the midst of it. And let me give you these scriptures. I want you to understand the way God works in our lives. It's for your own good. He serves you with His purpose. And you are here because God Himself who chose you to be on this earth. He said to Jeremiah the same way, before you even born, I knew who you are. That's amazing. So even the generation they're not Samoan. If you listen to this program tonight, away from the politics, away from social media for a while, just to be who you are, concentrate, meditate. Think about the love of your mom and your dad. Why they work so hard, why they push so hard, why they want you to go to fulfill the dream
that you always dream of. Some of you might want to become doctors and nurses. Some of you might become lawyers, judges, you name it, professional athletes. Doesn't matter what your career is, but what it matters is today. The pandemic, it's very, very hard for us to go through it. But realize one thing. God is in the midst of it. God will not neglect you. God will not leave you. Mātou te alo lofa mo o tō umalava. Talo whaila o tō tauti ngā. Just, if you're going to serve something, serve God. If you're going to serve something in your life, serve God now. And continue on that path. Because frustrations can easily rise to the unlimited, in our lives, in your life. But trust God. God understands what you're going through. So therefore, to all the generation, all the Samoan children, the young people, a onga tūlanga lua, Kolisi University, o anga i tō malo, po whea lava, a onga whaiwhi au, o a onga whapisinisi. So se a onga lava lo iai o e Samoa, mau wō pa anga, Afrika, Amerika, ia o Palalangi, Enelangi, Lontona, of Wailava. May the Lord bless you all. But this song we chose especially just for you. Stand up, arise, tu ilunga, savali, fear, smile. Because your God is the God who smiles all the time. It doesn't have no wrinkle face. He smiles at you. We love you. Young people, this is a song for you. Pui pui o
certain destiny. Cause you fought and died for me. Show the world to live in peace. My Samoa, Tene Samoa, Oto Tamatoa. Yeah, yeah, yeah. Tuilunga, Whamalosi, aua le wha vai vai. Tau wiwi, tau sinio. Tau le tau o le mawhauwhau ia ma ailau pentala. Ia ma mātongi o lau api. Ia aisi lia fo ilo mawhauwhau i le whaiva o awa onga. A vai vai lo manatu. Vala'au i le tua fisoso ni mai o langona. Ta tia pele oti ia mlona ia wha mai lei mai ia te oe. Ai o lo wha atasi mai lava le tue ave ese le oti o lo tau mawhai e tau tuu oi lalo. Ai wha ia ina le ola. Wha tai tupulanga Samoa, alo i o whaiwa tawhi te toto o to wala. Ia Manuia le wha moi moi. Ono sai mea popo ngā, ma whaingta e te pale ai i le Manuia. O nā re tātou pespesenga mo re ne tūla, au re taimire nei. Ia usi mai alau whawhawhonga Samoa, o a tātou tala mai i Samoa. Ia o le nena saunia mai e le awhionga ia Taua, ia sau se taimi oilu mai, ia o nā tātou whaarongo longo le iai, i mea o lo to tupu ma mea ua te tupu i se tātou watu no i Samoa. O le au ngāwhu i rapo kalamere nei i au tātou te loai o mea lo te tupu. Aore taimire nei, ia usi mai alau whawhonga i a tātou tala mai i Samoa. Ka talofa ma whawhiloa i atu i lipa ia ma le loa loa o si o tātou watu no i Samoa o maua mai tātou whaasela launga. O le foi u whaatili foi o le ae le nei foi whaai unga. O tiu te mga luenga whai o le nei vai aso. Ma lo lava tau a tai ma lo le ono sai. Ma lo le whaatoa toa. Ia lo mai o le nesi le nei u whaopoponga o tātou tala mai Samoa. E tumu atua tātou tala wasilia i le lua vai aso taluai talu na maea le motu tele i sa la vai i whaatala tala noanga o tū la fono. E tolu lelo o tau whaofi i le pāle mene a o le whato a mua mai lunga o penga ta whailangi. Nisi o manatu whaalia o nisi o tu malo. Le ana whaalia i le te ena ma le le tali ino nei tū la fono. I lona Vala'auina e iai le tu malo o whale Alopopo. Whaftai nei aso wa maea tūlanga o le Vala'auina o pile tolu sa whiangai mi Vala'auina o wal tolo Vala'auina e komiti whapalmene. Whaftai foi lau whionga le li palemia ma le pai o kapineta ai mai telefono usua Samoa. Ina ua maua se nei aso whaftai whaatino ai tiu te mwhaiva a wal komiti whitwhiria. Ia e whaamalu watu e tono umane manatu se mea tasi e ala ese finangalo a wale nei wha moe moe ono le wha o whinga o piri nei e toru a wale tunu Samoa mele ua iei le nei nua whale Alopopo ua te e na ai piri nei e toru a wale li ma whai pule
awa le paia le fio va mai Whaatalofa ma whaafeiloa i atu i pa ia male lo si o tātou atunu u Samoa o māua mai tātou whaasela launga o le foi u whaatili foi o le ae le nei foi whaai unga o tūte mga luenga whai o le nei vai aso ma lo lava tau a tai ma lo le ono sai ma lo le whaatua toa ia lo mai o le nisi le nei u whao poponga o tātou tala mai Samoa whaatalofa ma whaatalofa vai ma o tadia foi le fianga ni af le fa moe e peo na malanga mai ai le taitai fono le mamaru o komiti i le nei aso ia ma le faa lolo lava faa fitai o le la wai tu mua nei o lo tam fail komiti e faa mai aina nisi o tu malo mai le tu se sae o polu o nisi o tātou tala o le aonga tūlanga lua i Yesu le anga alofa o se tasi le nei o aonga fau tūlanga lua a le kale sia katoliko ma o lo au tau winai alo mfana o lo lala fo impapa au ile vai ngole atu no ilunga i malo lo le lei o le tae la le lan fa tau nai le aso o le anga no fa Samoa e au fiai fa tino ino le suavai pu sei no lumu va valu talo maulu o le fa mama ina o le tamai pu ase itulo mo Samoa la wia fa pe fo i mana se senga o isi tau mafa Samoa e yai lo ina le o le fa ausi tau folo fa pa wino le koko Samoa fa pe foi na o ina ai male le langa ina o le atu fu e umu ma ilo ia mai si lava nga senga fa Samoa o se tu no vai ai nga lulu e fa tasi o fa ya onga mama tu ma fa nau ale ne ya onga tu langa lua na ma tu fa fi ina le fa nau ile ne ya so fa pito le nga no fa Samoa mai tele le nga na fa lia ele fa nau lo la tu i loa ma le o ina le fa tino ina o le mautau ma fa Samoa ma lo nga se senga o le luaile nei o tausanga talu na whaatino ina le nei por kalame i tu tonu o le nei lau mua o le nei a onga i le nau te inga lava ma le talitonunga o tamai te isa whai a onga ma mātua ia o ina le whanau i vaenga o le soifuanga o lo ola ma soifua i tātou i Samoa nei o nisi o talo le vai aso nei foi na sainia i el minista o tupe o Samoa le fionga sili epatu ioti se fisosoani e silia i le tasi tesi ma le 5 miliona tala Amerika e tolu tesi ma le valu tala Samoa ma le fale tupe o le Asian Development Bank o le ADB e fisosoani ai pea i tāpenanga ma i e wha mautu ai puipuinga o Samoa wha pea i fo i manisi o mea fia wha alea i tu tonu o le mtanga luenga le soifua maloloina ina ia awalava ne ia fia Samoa i le wha mai le COVID-19 maleiva o le nei sau ninga po i le tae awa na nafi na awa i le puli o le whaletupe o le ADP Samoa nei le tina ia Maria Melei sui o le malo ia pani Samoa nei tisi i sao whapea i fo i mali pulisili o le matanga luenga o tupe i Samoa nei le fionga le asi usio whaasisina Oscar mali e le ngoi o le nei vanga tupe o se vai vaenga leo o le 13 miliona tala Amerika sa whamatu mai le whaletupe o le ADP mo nisi o atu motu o le Pasifika le au fia i ma Samoa na whaafitei e le minstau tupe sui o le whaletupe o Asia i Samoa nei le tina ia Maria Melei whaapea i foi ma sui o le malo ia pani mo le nei fisuasuani wha mea alofa wa tau au ina le malo o Samoa ma ele o le pau ai foi le nei o le fisuasuani le nei whaletupe ia Samoa o le whaatolua i le nei tausanga ua tu mai pea le tau au fisuasuani le nei whaletupe o Asia ia Samoa a o whea ngai e pea le atu nuu ma puipuinga i le tali atu i le wha mai o le COVID-19 maleiva o le so i lumo le wha masinonga mawalunga sa whatau nui na isu enga o le mata upu o lo o moli ai se tama i le whaia leo ni winga mātanga mani sa wanga i se tamateine e eselona tama o le mo le maua leo lo a fia le neiso le ngā tūla whono na i whaalia i lumo le wha masinonga i le so e whatatau lea i leo lo o molia a fai e mawhai e le nei ali ina whaia nei sa wanga mātanga i a teia o lono winga e mawhai foi e leo lo o molia o na ia whaia i lana lava whanau mo na uso la iti na whaalia foi e le tene titi lona le fia pupula i le to lua o lona tina e leo sona tama moni e a mawhau watu i le mena tupu i a teia i le se furu fitu ai ona tausanga o le nei mata upu na tula i mai i le masino a perila lua a se furu malevalu
mai tu sai malipoti o le nei ali o lo fale pui ma tuli lona faasalanga i moli anga o le faia leo winga matanga mana tu lai mai le nei mata upu a o aso sa mai itua le o lo molia i lona ainga o lo fa wa pe la sa i linga masuenga ale fa misinonga i le nei mata upu o nisi o tala o le vai aso nei fo i lumo o taulu manga o le palemene o Samoa ua tau fia ai le faasala winga tu sa o lea o taulu manga o le palemene o Samoa i lunga o le Facebook. Ua mafua le tūlanga o na le mafofau o manatu o nisi wha alia i lunga o le Facebook e wha te tau lea i le pale mene o Samoa. Ngai nei la i le pale mene wha pēa i fo i masemalienga a le susunga i le whelau tusi o le fono au whai tū la fono o le ana o le YouTube o le amwhai o le whaasala lo wintu sa o ai tau manga o le pale mene Samoa i le lumanai. O nisi o tātou tala o le vai aso lona tolu le nei o le vai o le taamilisanga taito fitu whaavao malo le iuni la kapi e Samoa ma o le sola le o lo whaatino ina ai le malai o le ACP Stadium a le maalisi sangatu Iosefo i loto pā whaapea i fo i Maleapia Park Stadium le nei taamilisanga lona tolu ma o tālonga pool games le ua mai i le so ma ua sau whanga atua i fo i au e valu pito i lunga, mai nu ese lava makalapu la kapi, ito tonu o le atunu, o au nei e valu e au fia ita alonga mua. Po o rekoda whaino mua o le ata alo ai, le taula All Stars, ma le uni la kapi a pia, ma le lulu mai vini mai ultongia le pata. Ta alonga longa lua o le ata alo ai te patasi mai a le pata, ma rosa lote lupe siliva, mai sapa li il modu tele i salafai. Ta longa lona tolu po le quarter final lona tolu o la ta alo ai Matafeo Lauli Lions ma le fale fast storm o le quarter final muli o le ata alo ele art constructions tamauli mai sale lolonga ma le au ale malisi sanga tu Iosefo mai lo topa o le ama faina mai moina e le manu le tunu nei ta longa i le Apia Park Stadium la fai o te fo i mo tatou tala Manuia tele le tapu inga Samoa fa soi fo ia ma ia Manuia. Ia whawhitai lawa lau a whionga tau wata fua. Ia whawhitai mo tala meolo tupu i Samoa. Ia le ngata fo i lea ia o lau soasoani maua lunga. Ia o lau pule lea. Whawhitai lawa i le tufata siena o tatu tala mai si o tatu watanu i Samoa i mea o lau tupu ma mea o watutupu. Ia ma mea o le a tutupu. Ia alofa le tua fo ia tupeo le maua tele lau a whionga. Ia wafo le tua le au nanga wa e fatasi mai e lima mau. Ia wa vea lava o lau si fonga. Wa vea masui o Samoa. Ia mo le lalo langi a toa mai mato i fafo. Ia one eile o le manatu ma le lengona whapea Samoa. Ia o le nā ua matu uatu se ripoti mai se tala mai si o tātou watanu i Samoa. Ia o tala fo i wale lei, o tala fo i wafale le lei. Ia o le se feo loro le se pau i lalo. Ia o tala lava ia, o tala moni lava. O mea nao lo tutupu e langona e fo i le vai. Ia ma le ti ngā o le loto i mea o lo tutupu. Ia a ia mau pea lava le to a wale ngā e tato mafau fau pea lava. Tato fatasi pea lava i le tualo ia faso so mai le malosi mo tatou. Ia Samoa ma lau whaafonganga i lau whasausonga ua 2 minuta te nere tūlai se fulu. Ia ai usi mai o lau whaafonga o le avavai foi o le tato porkalame rene tūla. E se pese fo i e whaloloa i o tō au. Ia ma tato whalongolongo i rene tūla. Usi mai o lau whaafonga. Say
Matafeo Fape o manu lele ia la toli se mai o Ausitalia mama malo ua fai ai Atua mani usilani ia au fatasi mai Ole malo Ole malo Le malo e mamalu Le malo e filemu Ole malo Ole malo Le malo e mamalu Le malo e filemu O tupu umalava fai pule mamalo Ia lato o mai uma e foi a teoe Ia lato fai taulanga ma fai au fe au O oile tupu sili le pule favavau Ole malo Ole malo Le malo e mamalu Le malo e filemu Ole malo Ole malo Le malo e mamalu Le malo e filemu Ole malo Ole malo Le malo e mamalu Le malo e filemu Ole malo Ole malo Le malo e mamalu Le malo e filemu Ia whaafitai, whamalo lava le mafuta mai, ia whaafelo ia tu fo ia te wila tu malu rewelu, whaafitai le mafuta mai se langi tu funga whono ti, ia whaatalofa tu lava sister malo tarasia o tu ngā yuta, ina lofa mareanga le leo le. Annalisa Matafeo, yeah, thank you for joining us tonight, baby. Yeah, alofatu le tua mo o tu umalava. For this time, I would like to take a time just to reflect of what New Zealand is going through now. And half of Australia, because I know lockdown is such a big effective in the lives of all of our people, not only Samoan, but whoever lives in New Zealand. I just want to share with you some encouragement words that I do think that will help you to go through in this time, as a reminder, as a token, just to remind yourselves that while you're in this lockdown with so much frustrations and so much pain that you're going through. But let's hear what the Word of God has to say about what we're going through now. Let me open up with a small little story like this. We all heard stories about empty supermarket shelves and fights over toilet papers. People not being able to feed their children. Elderly people not being able to see their relatives visiting in their care homes. And healthcare workers moving away from their own families to care for others. In this time, as we go through the hardships of life, what we all these people have in common with the rest of us, that is, these times is so difficult to them. We could all do with a little encouragement. Thank you for caring, and thank you for your prayers. As we all have busy life, with all our lives and with all our closest friends and families, we do not always see the needs for others around us. Communities are not always as tight as used to be. Not even come close to where we are today. We are so far apart because of the 6 feet we have to distance ourselves from our own families. You do not necessarily to feel the need because now you are home. All the need that we need to look to is to what God has given to us in this very moment.
And we do not want to impose or hurt someone else's feelings. As families, we come together as one. We support each other. We serve each other with our own needs. We care for one another. We give a cup of water, food, or whatever we can, just to make sure our parents and our children and our family are in tune with us as we're going through in this pandemic time. You might be the one of those people that your family might need to reach out to. Sometimes, we don't go visit our own family because of the social distance. And sometimes it's the lockdowns because they gave us the time not to cross, not to be able to visit. So therefore, we have off cell phones we can pick up and call and to encourage one another as we go through this pandemic. You might have just moved near the area that where your family at, but still cannot come close to see them. Only the telephone and the prayer can be able to reach. This pandemic we all find ourselves in has had not only profound effect on us individually, but at the same time. It is painful. None of us enjoy to be locked down. Having the freedom of your life, and all of a sudden, you have to stay home and it's limited to the hours of life. Some of our children are running around, not knowing what is going on. And even some of the babies, they just yet born. They don't know what is going on. But for us that we witness this pandemic, as we see this thing is going on, we can leave that to tell the story in the future. What the story you're going to tell your children and your family, it's how you become and how you overcome and how you make it through in this pandemic. For this pandemic, we don't know where to turn, but we only know one thing. If we understand our own self and we see in the mirror of who you are, just to be you. Remember, there's no one can fight this pandemic alone. Protect yourself. Continue on to follow what the guidelines and the rules and everything else from the land, and you will be fine. As we go along together, we'll never forget what the Word of God says to us. Let's look at the original word in the Bible that it says to encourage us from the Greek word parakaleo, which means to abolish, to teach, to encourage, to strengthen, and to console. So it is more than just saying nice words, but actions counts. Actions that even come close to the actions that the phone can do. Because the cell phone, it can work both ways. Continue on to ask each other, check on each other to see how they're doing. Visit family just by going to social media. Let them know that you care for them. New Zealand and Australia, it is tough times today, but the good time is coming. For this time, as you're in a shutdown, because your government is trying to protect you from the illness, the COVID-19. From us here in the United States, some of the parts of our country is also in shutdown mode, but we are in together with you in this very, very time. Remember to encourage one another, to not leave anybody out. You might have beef with someone else, but for this time, it's time to regroup. It's time to see what God has done. It's time to praise His name. It's time to ask Him to come and intervene in your life as of right now. Life gives a deeper meaning and is strengthened and is mental health, brings hope and teaches us in the virtues such as loyalty and patience. It is also holds incredible power as you never know how a small encouragement can do to someone else's life. There are many ways to encourage one another. By one thing, we always go back to what the Word of God says. The Bible talks exclusive, even one time or too many, to encourage one another deepen in where you live and depend where you're coming from. Depend on your background. But the Bible is written for you and for me today.
Whether you have children homeschooled, or some of your children just yet not starting school, but now they cannot be able to serve and could enjoy times with their friends. Continue on to stay above water. And often in the process, you will find not only yourself, but you'll find your family right next to you. Continue on to pray. The Bible is God's word, full of truth for every situation we face in life. As the world endures quarantines, closures, and even panic during the coronavirus pandemic, God offers peace. In fact, the phrase "do not be afraid" is found more than 300 times in Scripture. Jesus is described as the Prince of Peace. For those who choose Him, understand and know who He is. Yes, it will feel a little bit of sting, but peace comes from Lord God. God's power is to deliver you from the fear. God's power will deliver you from what you're going through now. Maybe there's sometimes you look at your bank account, it's empty. Maybe the refrigerator, there's no food for the family. Maybe the supermarket is closed too early. But what can you do? The Word of God says, reach out to others. Call each other to make sure that everybody's in a good condition. And it's okay to ask them if they need any help. Also, God's power will deliver you from anxiety. Don't be afraid. God is with you. And then John 14 verse 27, this is what He says. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. New Zealand, Australia. God is holding you in His hand. He loves you. He just wants you to see Him. He just wants you to know that He is in the lockdown with you. When you cry, He cries. When you hurt, He hurts. But He's kind of Father that He will find the best for you. And then I'm going to close it with this scripture for you tonight. Philippians 4 verses 6 and 7 and says this. Do not be anxious about anything, but in every situation. You hear what I said? The Word of God says, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. This is your prayers. Give Him your prayers and your praise. And the God of peace will transcend all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. New Zealand, Australia, we love you all. Much love from the Sivafong Taiyafo and the audience are here tonight and yet to come. We love you, Kiwis. We love you, kangaroos. Hang on tight. God is good. We love you all. Toilet paper, don't take all the toilet paper. It doesn't make it any safer. You have all lost your minds. Toilet paper, don't take all the toilet paper. It doesn't make it any safer. You have all lost your minds. What does toilet paper have to do with the virus? What does toilet paper have to do with the virus? You're done. You're done. You're done. You're done. Toilet paper, cotton milk. Take all the toilet paper. Charmin too. It doesn't make it any safer. Great value. You have all lost your minds. Toilet paper. Don't take all
safer. You have all lost your minds. What does toilet paper have to do with the virus? What does toilet paper have to do with the virus? You're done. You're done. Yes, you are. You're done. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. You're done. You're done. Ia malo lava whawhitai le whatasi mai le tato pokalame le neito la fiafi ia tauma i tu Paulo Semi ia whawhitai lava tala whalau sunga Pastor Fagalilo Matafeo Samuelu Matafeo Manuia lava le awaunanga le nei aso God bless you ia whawhitai tele lava uso le mafuta mai Danny whawhitai lava God bless you uso thank you for joining us tonight ia le whaso solo pere tato pokalame i le peona whatulangaina manatua o malava o tō umalava i tāru sanga whaafutai for our audience wa mawhai na mafuta mai le neito nao le fiafi ia whamanui atu le tua i ati o tō umalava i me umalava lo o whawhia ngai ma o tō o le tato pokalame ia whangatonu lava le malama tu sao lava le wingo walei ona whirwhiria o le tua ona eire te leo lo wa ngā i serve one another o te le i o leo ngā o lo tātou taunu mai ia sau se taimi o iluma ona toe asi la e tite atua lea le i le taimi o lo iai a le coronavirus nei America ona wa iai fo numero 4 ma mea fo o lo tupu mai talu mai le nei aso ia pe ona tau atu fo se taimi o sola ia le mawhai ona whaangaloina ia le sawa o le wha mai o lo iai nei ia Amerika. Wa leo lo numero tasi pe lava Amerika i le taimile nei, i le tangata mani liu, ia le ngata fo ilea, ia o tangata wa afia i le whamai. Ia tala whalava tala peili Manuia o nanga Pastor Samuelu, whaftai lava sister malo le mafuta mai. O le, ai si tatu tala nola i titi le mata opule nei, i le whamai lava, ia mana tua le lei, ia le pe lava na whalawilo atu le temi wa sola pi ona po. Ia o le temi nei ia whaitete le tō tele. Whaitete le tō tele. O na isi fo tangata ia masi fo le mai fo le maua tātou o le sinus. Ia manatua fo i tātou i eula ula sikaleti. O le sina vaenga e a whaina i fo i lātou o lo maua le mai le sinus. Wa sinta mai asu lava po le pefo vipi i lātou sinus e tu lou. Vaile ia e tawhele lātou isu se tu lou lava. O le aiti ngā i fo i lātou mata. Ia o le si taimi ia ti ngā i fo i tu o talinga. Ono o le mailo e sinus ia le whapeo se me whaingo fia fo. Ia e whaingatā fo na tau winu tele le fuala au. Ia wa a tele fo le fuala au e inu le sinus. E malo losi fuala au. Ia ai a whai ngā i fo ia kidneys o le tangata. Ia pēla o le vaenga fo le ia e whalai wilo atu pe ia o tō o lo ia o lo laula le sikaleti. Ia whamuli lava ia mamau le vā. Whai alofa fo i nā iuso ma tō whawhine i o nei ta māma tina o lo lata atu. Ia e pule lava o ia lau tapa. E le o whapeo whai atu aua te ula. Lei e vai alofa fo i le tasi o vaenga. E matau tia o nei. O se mea fo. I tangata ia e maua le sinus. Ia e sao fo le la tō whai tio. Ia o le tele fo i o vaenga o lo sawa vale i la tō. Ia watu wha mix wha tasi umama i la tō e ula. Ia e matau lia fo i sa wha manino mai lava le tolu masina te atu nei le apopo inga tu la fono. E whale ainga. Mana tua awar wha tau wina le whang bia po le alcohol. E le taimi e survey le mea ai o ne e ula le tangata inu. Ia e a whai nei la tō olo ai. E pe au le vaenga le nauro o tama whai pe lava iai le ofisa o whamai. E toi ave lava iai lo tātou mafo whau le nei vai tau. E na ia tātou va aia i le lau tele ele ngata i le o le whanawiti. I le mai lea o le mai sela po le asthma. E ho fo i nei tina o lo o maua i maitanga. Ua talu lava la sawa le whamai le nei. O le te le ia wa toi whafango mai le tele lunga o apopo inga. E pui ai ia tina maitanga. Ia o nei tangata fo i o la afia le mai fatu.
ia o le TP po le mama pala se tulou. Ia maso se vaenga lava i tu tino. O le mai le upo le whaatonu le sa tanoa nafi, o le whaetete. Whaetete. A le si upo sa ia talanoa le vai aso talu ai. You have to love yourself. You got to do it for yourself. Ai sa o le mfa maoni o le to asi atua iana nei la o le faita wina ko meni mare la pata inga le siri sir mata upule nei. Awa nei fa maina tatou le vai a Oktopa. Awa nei fa maina. E mamafa le sawa Oktopa no le sawa e foi tua ma le si fa mai le masane America. A le sau foi la fa mai le na pau lava le person le ela vainga nei le faite tanga. Pe a le vaccine o le flu lea. Ina nei te iwa infect wa conflict fa tase ma le fa mai le o le coronavirus. Lona wingala e lua fa mai e o mai le te metas. O le alana na o le tama fai e lava CDC e fa la wa tele le mamaru le tunu. Fa e tete, fai le leira puni fo linga. Wa le la sau nil fa mai le ya Oktopa. Ya o le vaccine o le fa mai na o le flu le ya America. Ya wa o le masino November. E a matona sauni atu e fo i America le tui fa le tui le flu. Le tele ya e sauni uni i le tau o le manu nu. Ya o pela o vanga uma lava nei. Io fai tau le pe amono teimi cdc.com. Na vai le iai. E esa le mana i o le atala e tu umai e le CDC ina ia fafangu ai tātou. Ina i fafangu ai. Wa lea vai ne sa war fa mai a Oktopa. A le se vaccine e pui e fa mai le coronavirus. Ia le fa mai fo ila le sa ia Oktopa. Ia na fouta pere ma malu marto o tele le tu. Ma le tata au fa fonga mai. O le tamalea. O le malosi o na saule sa war fa mai le fulu lea. Oktopa. E le ngata i le mau o le isu, o le nivo o le ulu, ia e sau e maritama fure o migraine le taimi tasi, i le sau o Oktopa. O peila o le vaenga le nao le fautua mai pēla tau e tama fai pe lava, ia tausi lava ia tu la fono neina au mai. Ia tausi pe lava le vā le ono futu, fai pe puni fōlinga, ia tama fai fo i lava i lunga o pasi, ano nofo i pasi i ono futu, awa nei no fo i no fo fai wa wale mfai no fo se tas fa mama uma me uma a watu malo lo fale ya le tasi na vai ngai fa tete yai ya e peila o le tasi na o le nga fo i to e fai ta watu yai le mori mau mas geno Mary Strini o ye na ro nga fa tia matala o le siu fonga o tai fo ya o le mana i fo i to tala no sia to mai tai ai moni lava fa mauni a toi siaki a toa lava le tala no mai le sosolo o maua mai le tene nei. E moni lava fa mauni. Lele na e ulo lava to telo tangata ia Fauci. Au te whai atu le toi ina lea. O le tangata lea. O le layer background o te malo le me tau wha mai. O le si vaenga tele sa il ta malo lea. Mana tua fo i le lua afe ma le iwa le wha mai fo le Ebola. Le Ebola. Le taimi mua lava na whaalongo lo le Presidente America o Obama malana administration. I le wha mai lo le Ebola wa pāre wha mai le Afrika. Le same time, na mua lo ngā lue lo scientisti ma le administration. A Obama e su le vaccine o le wha mai le. Fitu aso, ai maua le tali. Vai o ma le Ebola ia Amerika o ta pe Amerika. Vai le vave. Mave tele. Sa ye fola tamaro le fauti tonu le mata upulo CDC te le fo so soani ale WHO ma tonu mo pe o source na tato information mai fafo ile laro langi atoa la le na te fa tu le Ebola e feo lolo mai le covid is fu mali va le sawa Ebola le na sawa o le sawa le tamare na o le sama le na sawa o le matua ma mafafo na sawa ya e pe fo ila o le tele lavo me umma ia tatia mai le i to tonu le tātou nei malo i wha mai lo tupu mai ia awa tātou te vai le tasu tū ia e vai lava o ono o tau nuu le wha mai ia tu e vai le lei lava o le pui no lo so i fua e tā ua tele oi a e la vā lava oi ia fufulu o lima
Ia leisa faina. Ole le winga wo tala noa te au tū leo ngā fufuro lima. Le la fatula tala lea. Ole masina esele mato ngā luenga wo ole iwa suma le afe tala le pili o le vai. Whanua maliu lea Green Hills. Sa ta awhi uma le telo le vai au ne fuia ili mutia le lan. Au le telo me umana whai o le fufulu wha mamai o tono whare maliu ma le tapenanga o tino. Atua ma le poto e ai ma ofisa uma la au whai ngā luenga o ta avale feo ai uma ile au pule ma me uma lava nei. E whai lawa taimi uma lava. E le maroro lawa le vai. Ia, le mafuanga le nā, wale e lava se popole o le mātou fo i tū i le taunga tau le vai. Ai sili ai le tā ua o le ola o le tangata. E sili le tā ua o le ola o le tangata. O le tasi neo le vaenga, o nai tino mani liu se tu lava. Ia e whata e le umalawa nei technician, o i la tau nei, specialized awa i la tau ia i le handling o le vaenga le o le whamaino tino. Ia ono lai wha o ngā pia lawe Amerika le system fo i lea Israel e tā ele le tino ai le o le teimi wha ofu ma te wai. Ia pe o le nganga fole nā, ai matauli a whata ele tangata i le teimi e tasi, ele tasi le tū la. E tōli tū la ma le awha wa whata ele le tino ma liu. Wha mamā le tino le tangata a. Ina ia mamā uma le tino. Aisea, ono o vai lau umai uta tū iei tino. O le vevela i nei. A vave o nā fungia le tino le tangata ele tā ele se tū lava. E manongi. E manongi. E te ilo fo i ata ua ata alo fo i whafore la. E sawa lea fo lo tino e manongi. Peira o le tasi na o le vaenga, ia ato se fulu ma le fitu, pe se fulu ma le valu ma liu e teu le aso. A whape o tino umalava. O na whaapopo le o le tolu ma le awhai tū la, i le tino e tasi. Na waaila le i tū la o le mita na e aluai. E te maua tonu i nare sawa le mita ma le aro le pili la iai. Ai le ngata foila. Ia ata ai ele foila la au vaenga nei pia umalato ngalu, e ta ai ele i lava. Ina ia mamā uma. Ta tia i uma lava ofu, e tofu lava le tangata malona ofu. Popuni o lato fōlinga, whaile leili a tō tingi lima. E tusa fo i lava po le tangata e le i maua i le whamai. They treat them all the same. O ne ilo fesili whapea. Iai se au le awhata e le whapea le tino lo ta ainga le i mai lea. Le lan mafuanga. O na a tango le limo le tangata le technician le tasi o tangata whatau no mai. Accidentally, tango le tino le tangata o levana ta o tu tono le care center. E maua i nale o le siamo le whamai. O lava whamaua lunga la tala mo i lava. Why it makes me so proud about this silver whonga le taofo. Paulo la o na mua lava ta ua le whamai lea. E leo se fulu o le siama. And you know what? It's a siama. O le sa o le whamai ne o le siama. O le siama le na tau ma whaila vai tau tu leia tu le silver whonga le taofo. Le toe mata atu mtue whaalonga longo I tatou tala ma niusi tala noanga. O lewa na ta o le si o whonga le tae o fo. O le whamai le, o le siama. O le siama le whamai le. It's true. O le siama. Nā la wa confirm atua mai. O le mena le ina so solo whapea le whamai le. O le siama le. O le whainga tā I on tau fia. E whainga tā o le siama I sau mai mea ola leo sau tino le tangata. So but anyway. Ia pēla o le whainga le nā I le taimi lea wa sau whapea le whailo atu leo tō mamalu ma leo tō pa ia le matau. Ai o le au ngā ia. Le si vaenga. Le taimi lea e wha ofu wai le tino ma leo. E vai e a matou ofu te tonu e whai fui matou ofu pui matou. Ia e whai uma fōlinga ia a mai fo ia to e whanga le tino wha mamale le mo mai whafa. Ina ne avatu le tina wa maliu o mai le ainga whailo ai e whato wha. Alai pipi e le siamba. O na mamai ai leo le o tangata o le ainga. Wa le whamai. E mo ni maliu lava le tangata. Ai o la le whamai. E o la lava le whamai. Ia ai wangana ina tangata lo o maua le whamai lea ia e teu le lei lava la tau tino tatu tu ese tu langa whapea. E teu le lei o la tau tino ia e sea e le mawhai fōna mau se viewing
ia e whainga tātele o na i a inga o na tau anau i mātou i whaise viwi. Ona tu la whanu. Ia, tu la epa. So sorry me los. Sau fifisili atua i lau dedication fule na aveanga i New Zealand ma Australia. Io e pe Manuia la uwharonu atu. O te fesili foi la. Avela i New Zealand ma Australia. O le mawalunga silet mawalunga tatu i Amerika. Sa tawa no titulu fole le tawa na afia. Mani foi wharonu atu i mea whiangai malaunga ruenga. E te role mea le tūrai mai. I lo ua mawhawhauna oa. So le mawalunga no mera Amerika. Ai le ai ma se lockdown o ka whaalongo ku. Whai la lockdown. So le. Ke le manu lama pe whaafia. Whangata, Iyo e. Oanga ngengo o alwe waile dentist. Talo Alwe whai. waile. Iyo e. O le mea lanu whai atu. E sau le li ima le. E sau le nurse man me fwoi fuafi. te rame la whanu. Iyo e. Tu ura lo moau. Tu mai. O kunga, e iwa fiku 97.5. O whaku reri, a fia le me 99. O whaku sole, nungo winga le koe lua sole me, me le ai ole fua masaniana. O le winga la utara. Au ke whaalonga kunga. E snesi, le li, kale, ia foma. Ke loa, toi titi a u refusing ala, de tia u whatu le li, e cancel appointment. Ia, o na whai ale, o le winga la utala. O lele o ma whai e tātou tangata i nei. O na whai se whainga whaamarusia i le mea o le tā ofi o mea nei. A fua inu mera. Pe a fua inu mera i tātou e Amerika. E fua lawa te tala noa, e fia ni oti in tanu nei aso. O nei as fulmari fitu. Se furu fitu oti. Lau whai. Whawhewhea nau tō loa le oti ina oti mad whamai. O le e avatu ia mātou le pepa e whaailoa i le maliu. O le tangata lena maliu mai whaama i al COVID-19 fulmariva. Ia e avatu foila, ia ma le stika, ma le leipo foila e tu au tafo o le pusa. E iloa ai. E iailangi au ko special treatment. Fule e waku o uma o na kawa le tangata pe avatu au lai. E au mai e le whane mai. Mo omana prep mai e le whane mai a toa le tino. Ai atau nuk mala le tino le tonu le care center. E a mai toi u fufi le care center i le pepa fo i lea pe o le plastic. Le plastic la na e a ese mai le ea umalava. Pe lea va e shrink. Ona form le leiala le o le pepa le na. Ia e u fufi le tino. Ia ona whai leo off. Whamata e te mauti noa te o sau masisi amai i ri tāwha. Mama umarsia. Mama talofa Olivia, talofa Olivia. Tongi ale. Ya malo faftai mai sis, faftai mai lava. Malo lava. Ya. Io e pe o atala noa ni mea. Whanongono pe o tau oso mai a tau tau maniti o tini pe o tau fefe. Ore ia matau fwere au whatu uftoa umatu ma ia ma testi lua mai ale ia lua maua mai e negative. Ai pe o le lui ma sanjare mo tātou. A wana i tasir test. Na. Test nei. O le vai aso lea koe test. Ono o le whama iare amai. E mwhainga nga negative nei. Ai positive tai au. Sao le. O le upu fwele sa e tala noa i an nafi o le whae tete. Pei o le kiwa lava le nānu me le tasile iai nei. Toi whai ale mato whono ana le la supervisor umama pule. Wo te i wo ata wa langa mai ala pule lunga le upu le protect yourself. Leise se ma whai ana whai e ati oi. Pau lava i mātua le company, oi pui oi e tāua oi. E le tāua ngā luenga, o tala ia, le tāua ngā luenga, e tāua oi lau toi fo i lau ainga. Te roi. O le tala na te loso se ngā luenga, tau te whaalongo i le whaapunga. Safety is always first. Ai te roi, pepelo i o tala. Eoi. A o nei na tuli production o mingi o ngā ruenga.
Alu mala atu. Alu male atu. Na ngalo lo la ia mele le safety. Isia. Pe au nga ku le afu le foi numero le. Foi numero. Ewe. So pe experiencing of ya ia mele na ngalo. It spent 30 minutes in the safety in the morning after I how on the production Alu mala atu em kwa ngalo safety ya talo fatu tamauli talo falava e lua por kalame la sunga i whawhengainga Fagalilo Samuelu Alopopo Tuavao Matafeo ia e whatalo fatu fo i la wafionga i whatonu tula e pa whawhitai sua Malo le wha maralosi le lua por kalame Manuia atunu. Ia whawhitai tere lava ta mauli le mafuta mai. Whawhitai lava. O whatasi mai lau sunga ia. O le tatala noa tu le tōlanga o lo iai le puipuinga o i tātou mai le whamai o le COVID is full mariva. O le si vainga fōle wa te tonu wa sui fōi la le toi whapur kalame ina o maliu i le taimile nei. Ono o le whainga tā. O le tatalo atu o le CDC. Se to ia e la se tō whai te tono o le city ma le sitete. Le ai. Po le asa la tō e tanga i tasi lava i tua i le whase fulu o tangata ma le se lau o tangata e te tono o maliu. Le o whase fulu nei whare maliu. Ia lai wha o ngai mātou le whale ie. Le alai pāsia le vaenga le nā. Ai au atu rola i whafo ma le whale ia. Ia a lua se lau tangata e o atu la tō tele. A o le wha lave. Ia. E o atu tō tele. E ia ele eini la tō mask. Ia o le o ina tonu ale tau watusi tala au wharongono mai le tunu. Ia. Se atu nuu aso le ina ale ti ngana vai atu wa alu lunga ro whaitau miliona ngata. Au le lava tau te mori mawina so le le whaetete atang. Le mas whaetete. Le mas whaetete. A lau maliu le sa te wana nafu, se te lau lava. Sa au tau fia le te wina o le tamale le awana e whaanga yo i le te mire nei. Le mafu anga le nei. Sa whafso tai e lo official a inga, whailo atu ia te outau. Ia whaile leipi puni fōringa, ai to olua tanga te mawhaine o te tonu o le Masa Liam. Ia ruatu aila ia sāmala na vāenga whoile e teu tino, ai mori mawina o tau. Ia, sa whaia to olua, au te vai mewa to a whā. Aro na whāna velave. Ia, o le whainga tau le mere ne, o lai tangi le tangata le alofa. Ai le se pupuni fōringa. E tangi lai au wewe. Ai tate le loa le tūlanga lo iai pe a fia pe le ai. Wa matala le taimi fole o le a teun maleu. O tuewa ai tasi atu lawa la o whainga rena o whapela o whainga rena. Taufi. O tala nore le family service. O la taufi le maleu lea. Se vanga na ai wa whaine la tupupungi fōringa. E le tā ua le tele le mele o le mamai e o la o whainga rena nei. Wa mamai o whainga rena nei. La vea toi ma, la vea ma oi, la vea ma le pule. E fui peo mea tonu ana. Fia uma ia tau tele. Peo mea tonu ana lu te whai atu ai. Pe te le o sauma mai se tā siama. Lai pe tā siama. Ia pena o le vaenga le nā, e moni lava sa le fia le tina. Ai sa toi muni lava toi apologize. Ia sa au whaifo ia le sa whaina o le temi o le ti ngā. Ai ono le tula fono lava ia. Ai saulu to tonu le Masa Liam. It requires to wear a mask. Ia le nala ana le whai o punio fōlinga. Ia na whata whatau nu o le te wina o lata marifala o singa sian tō lua. Ai ono le o guidelines lava nei le CDC e au lava o na tausia. O le hasi whai numero i tātou nei Los Angeles lava ia. Le hasi numero whatai tai ui. Ono se lau lima sumari wafe. Ia lea. Tangata a fier whaama. Ono se lau lima sumari wafe. Ono se te amala familiona. I le whaitau a whaitaru mai pēnau nei. Whaitau a whaile wei nei. Whaitau a whaile wei nei.
Le saua California le wa saua nei wa mata na sau California le toi titi lava pasi California ia Texas. Mau ia Florida. Saua te lo le alo le. E peila wala whamtalanga. Le a mio lava le a mo le tangata e wha le popoi. Ia, le mela le te whai atua i le. E le te blatu le whale o loa. Nana sau e whafu mar whale o loa. Ave ese le mask. Ma nava fo le matua i ma nava fo le suffocated. Ia matua e whihula. Ma le ea la te alu atu. Ia, e ese le whainga tā o le mata upu. Ai au lava o le matua whainga ruenga la. E le ma whai o na uru whale se tasi le ngaruenga. Ma umo si o tōrua. Pea le mua whaisu enga le lunga telefoni. Nana tau nua tu le ori ngā ruenga, pipi e lo marthenau miran mua unua, se tu lo. E iwa sfu ma le valu, te si ma le iwa. Anu le whale. Anu le whale tangata. O nanu le whale o na requires le o le test. E sa ili ai. A le mea lava ai, o le 99.9. 99.9. Iyo e. Ai o le safety. 98.9 amato. Aure le whare, se tau whao lalo le FIFA. Na toi fua fo i lane, a waru roi lalo, sau le tasi wasu. O le temile nei, walai, o le se tangata e vevela le tino le o le FIFA. Ai vevela o le temperature. Pela o vaenga na ala e ftutu. Na i e lava e... Ai mese la temile le vevela so le. Whaingata ia. Whaingata. Ia o le tasi o mele tupu ni le vevela le o le heat wave. Ia mana tua fo ina wha amata mai wha mai te wha longo wha pia e sola e pi e whewhere wha mai le sia mai le vevela. Tili ai. Wa tili ai le tama le. Si e mainga sau pasta sau wai le se me tati le au ngā tati tara noa fuam wha anui furta te milunga i. O lea se me mawhai o na whesoson iei le ngata i tono rau ngā ruenga ma le wa ainau tele. Ai mai se a Amerika le tua i e lalangi numero tasi. Le alaba tau te wawhaisi lewa o numero tasi Amerika le. I foi numera. I foi numera. Le alaba te sila sila lau sunga maa. E le mwhainta tinai inga le mea i le whaatala leo tangata. Sa o le lei. I le whaatala leo tangata e oa i nei me o lotu. Oa i lotu e le o longa lava o le lava i tau whaita tai o e whai le lotu. O le nao sina lapata inga se tima inga la i titi lava. I vaenga i o le tuore e kalesia. I o e tātou te whia vivi umalava. Tātou te whia o umalaiva avari tātou taulanga i le tua i le wharisā. E whaatasi atu manisi o a inga tali tonu. Ai o le teimile nei Amerika, Samoa. Tātou tausi le tū la whono wa tū ina mai. E au ngā ono sai. Ono sai. Ai se ala tātou vave ai e tatala o wharisā tātou te o i tapua i atuai. Ao lele i maua se vaccine o le wha maile nei. Ai tarusia Samoa. O e tausia pere tulafono le nei. O lo tuina mai e ao ngā tele le whai le pupuni o fōlinga. O lova ai rau ainga. O le me pito sili le nana tāua i le taimile nei. O Amerika le taimile nei. Nā ona tongi mai lava, whata atia. Ai pule lava oe po le alau whata tau te whai ai. Wale... O te li lofa matala nā mea. Io e. Whainga tā tele. O le freedom. Freedom. Ia pe o le nā lava e tati tu e fo i a i men tātara no ai. O le saulo tonga o le tangata. Ia, sa o le lei. I le eise enforcement fu le e mai tu la. Io e. Ma mai se... Nei se mea. Nā ona tongi mai lava aisea. Ma losi tele le politics. Wa nau le aluatu tua i le pālota. Ai ngalo e so i fua o tangata ma le ola o tangata. E tāua. Tāua. O le mele o tupu nei, ma le si vaenga. Ta ilo lava i nisi la o nā le tua. Ai te tala no le tū lea.
Ea, e tele fo tangata o le e kalesia e le mali lia I whaiwhi au. Whai mai. I le ale tu. I le usitai o le tulafono. Po e se ala wale mwhaino e pe whailo tui whafo. Ai whasa mai tonu. O le si vaenga leo lo o ele whape e whainga tai whaiwhi au. A o lo o pui ei whaiwhi au. Talu I oktopa. O lea ere mea le te tara noa iau ki topa. A fui o topa le sa wele I oso ele fulu whale le Amerika sa wele sa watasi ma le migraines ma tamale sa whana le fever. Tausanga uma. O le fulu lea seasonal e whaiwha a vai teimi. Lo ia I se me o stoa I se I o iau topa. Io, I o pole sa wale tamana. O le le vaccine. Le vaccine al tamale na. E peina le e umalore oktopa. O novema wai le umia sa wal tamana. Ia so o lole ma tatu tui fale le tui o le fulu. Le tui ya novema. E ta penai o e mo Januari Februari le 6. Le si vaenga funa wai e to telefotanga tamamai. I le vaenga lea. O le si vaenga si tatara noa. I la ngaruanga. O le masina le nei. Le lafa tu sa o la vala tala. O le masina ne o tangata matua. Le ringo le tala. E mari liwe tangata matua. Ai, suli. O le... O le ringo le tala, o le masina o e mari liwe tangata matua. O le mea ua whaatulanga ia masina o tangata o tala vuong tangata matua. A fwe ese lava ia ne tangata matua le tau. Oi, o le tau. O le tau. Tau, Le tau la le nei o le vevela. To tele lava o mali liwo, tausanga umalava. Wailoa umalava mako company, prepare, sound uni mo season. I maliu matangata mali liu wai. Latu la le masina le nei, e tangata matua fole I tono whale fole ta o le Caravanessa home. O le mafuanga, wana tangata nei, e ola lava, se turo lava. E ola lava la tau le air conditioning. A yeila le teimi a tele le isi la tu tino. E whaale whitawi fo ilo la tau maros. O na whitai ya ile ma vela. I ona mawale o la tau I mai fo i o le tino. Ia ele lava ila le malos o la tu tino, ale wingo lau tala. Ai vai nei lungo le website a Queen Hills Memorial Park. E talo se so ia, na vai le tau sango tangata. Nai mali liwai. Se te fas le mea lea. O le ana, o le advice fulani tati avea I mesa nei I Los Angeles le, ma California o le fea ngai ma vevela. O lono winga o lau wha matalanga I tātou, a warki ia le air condition whare I le teimi nei, a tam whai whinau pia ma vevela o le whare. Whinau ma vevela. E au ngā fu le vevela le teimi. E wha mai o tātou tino. Ai o le la vena le nofuna le marulu, al watu taia ma le tamale I whafo matua vevela. Ia, ta te le ilola le malo so le tino le tangata. I le alea vaenga. Ai o le... Pena tala no atua, ai anwere lunga le vai le tua le tua le website al mata o whaingaluanga, al mata o ngaluanga. O ne vai le tau sango tangata le far right. Ne vai le sau o le... O no mirror. O le... Vai aso le te atu nei, ia... I tangata fo ia o mali liu whafo sei. Ia wa uma whaila tō wi o whanai I whanau a maliwa, a wale o mai. Ia o isi fo ia o mai, ia wa... Wale o mai fo tō telo whaiwhi au te o maliu. There's a reason why. Taru al wha mai nei. O le matalono malisi whaiwhi au ma te masani le lunga. Whai mai. Pastor Sam. O le si o maliu le ne te ua vasun te atu nei. O te le isau ai. Matu ese ana ele isau ai le. Ma sa o tala noe ainga. Fast full tangata. Ma le luas full. Ona o whaia le maliu. Ai a ova tuma le fast full. O te le whaia le maliu. Au whea ta o tori tū la fono lea e tau tiri te mine se fulu. Se fulu e peto o lima tangata. Mo pasi alta mana. Lono winga ele o... Mo le toi ele se fulu ma le lima. Waru fast food.
I maliu. Sole. Ai. Na wai lunga ya fast food. Really. Lunga ya fast food. Nera na e moni lau, to titia o tatalunanga, e moni wha mauni lau saunuanga. Le mea le mo le popoile i nese tu lau lafa. Mo le kea le ua i nei. Le to a tele la le mele o tupu i whala patonga. Mo al mele sa isa lima mane onu. Ne o te mana o e wha mauni langa tatele o tala noa i wha samsam le wha fonfo mai tangata. A whai raunga tonu ara leo le mea tau enforcement, lea ka ke whai atua i, lea o atu la whono reo tena whamau, i le teimi nei. Le ono male lima. Ono male lima. Ono male lima. Au lea la te ngaru e tonu ai mea whia ngai ma mea ni o mani. Ono nara te mori, o lau mori mau sa o alea. Fast food. Fast food e. Sorry. Fast food u te tonu o le teimi whaile maliu. Umu atu loa le pavilion po le whale ia le whaonga e mātou. O nā luatu le graveside. Lua se lau, a se lau. A whai fo interment site. A luatu ala a inga whapea mai e fitu su lima tangata leo atu. E manu mā lo lava le afo. Le ingi leo o atu i tonu le tau... Sa amate la matanga. E social distance leo no mali lima. O teimi nei, na mo fast food. Ya, mo le tau atu i tonu hapa ma lo mida. Ona laua, mo te tala mai lava tu la fondo lina. Nela fast food i maliu. Ia o mena ne whingatai. Peno tau atu ia, o le tala na isi au fefe au lea. O le pēla tu langana na fefe ma popole ai. E le to tele o tangata i le maliu. Ia, but my only advice for no face ya wo fale mataulia for o tele o temi. Mana tu o the family needs your word from God, from you. Or whatever I lau tele. Va ile le au ngā, le tā ua le Vala'auina o le tu i temi whape nei tangata. A whaila le o atu leo, e le ai fo se leo o lo pule, o pule o tu o whainga luenga, e te e ai a inga, e nei fo se leo whape nei tono. Nei fo se leo, mo nei se leo mātou iai. Sorry. Ia pau le mele tau fie mātou o le alcohol. Matama whai e tau. Ai watu ne te matamata i le set up leo i mātou maliu teimi nei. Tau sia mātou le 6 feet. Ai se fulu mali lua i ana foa. I le whare ie. I se ana foa i whafo tu mali whare ie. Ia. E whapena o tuso mela o soe e tau sia a inga le nofo whale le ono futu lea. Le hai. E umana sek te tu mātou. Tu mai tu e tufu i ana foa i tau. Ia. Wale foa lasa me mwhaintoi whai atu iai. Which is wide open. It's a public park. Le winga nao le... O le whingatai o le afo. E aran whingatai ia tia o le whangaso le pulu whingatai. O lo tā lofa. E le ngata le o lofa ia tia. A o lo lofa ni tangata foi tua oi ma whatasima. E wane... O le pupuni fōlinga lava ia is to slow down. Ma pui mai ai oi le whamai. E tangata foi le can come contact with you immediately. O le sina vaenga. Ia, ai ono le tunu lava ia. Ia, o to tele le whalongo. To tele le whalongo. Ai talo sia Samoa, ono sai. Samoa ono sai lo fiola tautua. I mean, no, let me take that back. Se la upu, se tu lo lava. Ono sai lo tapua. Ono sai. Se i mai e umalava tatu wasiasi se i mai alei au kuso. Po le afo le stoi asi singa te tono le CDC a wani masi na fau. Ai tatu te talo pe mai tatu ainga. Te talo mai pe ainga. E leisa faina. Ia malesi fau tuanga. Ia i tatu tangata tapuai. Ono sai. Ia onai fefe au foi. Ia faile lei la tau. A ua le ita ia la tau. O la fo e tamo fain la tau e pui le tausi le tu la fono. Ina ia awane ia faina fo ile kalesia ia male tele fo tanga tele il fa mai e momosu lava fe awe tu ia ila to tanga tole au lotu e mai yoi peira ole motive lava na fe au e sili le pui ole na fa ma mo na le tong fitia mo ma na ia e ma na ia le ma fo le vai e ai e ma na ia ole e sa fo ino ile manero le ile malai le fanua tanu ele fa pe se me fo le
e whaingo fie le wa ai a. Ai o le tele i o tu la, to titi a tofu ma liu ma le tu la fono. Ne o le mele e ne nefu e lau channel i le mele. Le anga lea o te nofo ma tu la fono le wala nya le aini lotu. O le fuila o te nofo ma tu la fono le fe mei to fia fu tangata e o i maliu. Le fast food. Le ai i le tu la fono le. O le sei mua, na le ono. Ono. Na le ono lava. Ke le lola se taimina to e su i tu la fono le fast food. Luinga na tala. Le mawhai e leo leona o atu e wha marusia tu la fono tonu o tau whawhainga luenga. Le ai fui ma se leo o tau whawhainga luenga. Pio i nā le e sautala. O whea tonu la oto e le meta o le alofa. Awa o le alofa rawaia. O le pui puia. E le mawhai tatu atu tau te alofa tangata uoti. Ai a whaina. Manatua foi le tala o si toi ina na sau ni fai le oti o na uso. Ei. Sau mai Samoa to tongi e ainga pot inei sau toi. Sau na to inei nei. Wa umana fai fatuloro to ina to no fai. E fai mai le fa na ua a to ina no uso le ua. Ei. Ma lie o anko. O le mavaenga o le mavaenga le an matu tama ia matu e fa pier fai ngoro na maliu. Ia na o matu wae. Fai mai ro tala a le uso to ina len sau mai samu. Ia ai o tōn whanau. E le fai ar tangata o ti tonu o tangata whiola. Pe e le winga nao reo e le fai atu. Na tatua ni la whetā ngisi ma rofa tangata ua maliu. Ai wha whea tātou ni e whiola. O le, o whea olo no whaile alofa, o whea olo e le alofa. Nau tali e lau ai e, le alofa lava olo i ati tonu i ati oi. O lau i loa alofa, o lau i loa whaina alofa atu le tasi le utua oi. Ai o le mata opu lea, e esa le maa nei e au ngai le tatu tala no ai ma whawsoa. Ona o lo lumanai pēr le to o tele o e mali leo. Ma lo tupu pe le umare sawa o le whamai le nei. Le masina leo na lewa fitu neva yaso. Talu ana tō suia mai e neusam. Le e tau fia to tonu fo ile le teimo tapua inga. Tau fia tonu. Ai le carrying nā len sa whai e tau fia ma whale ainga, ma whale isi whale. Ia o nala lena sui mai ai le manatu lea. E si ia ilunga le fast food. O whale maliu. Nela na awhia e whale maliu le. Me fōra lea. Me fōra lea, Ai sau lea mana wha o punga fo le itua o le fast food lea. A wha e avi ese mai le to tonu ma chapo. Ai e qualify to tonu mo whale ie. I fafo. Au whale ie la. E open. E vili umai lunga, e tā ai umai lunga kapoleni. E ka ai umai kapoleni. Ai e requires la le su e o le tangata fōi lea i le thermometa. Ia na le lua la vaso na mana o mia le thermometa mo tangata fōi i le ainga mali. E asi atu te maliu. O matuale nā lua aso. Mo toi sui mai fōi e ko vana le afo. Le tulafono. Alu not fast food. But encourage the people to go take their test. Su e la tō fōi le. Pela o le tūnai e o le whangatāia. A tonu fōi ini se lua maru le tunu o whātasi mai e. Ai pēna whātasi tu fōi le whare lau singa o la tō ainga luna i Queen Hills. O se vainga matau tia. E se vainga matau tia le sala lau o tangata. E mori ma wina le te wina o le tino. Ai pe wa ve fori sala lau o tangata. Ma ve ese ia ma puni fōringa ni. Le ala na sa o lau whamtalanga. E le ai se leo a o e te latu whaitangata le whamore whaila puni fōringa. Wa tasa tala tangata le whai mai. Oi. Oi o te whatonu mai a tia. O lala fule nana request ai e mātou ia e whapipi mo me o sign for ia face covering whangale a. Whapela e tātou e usita i e tamane. E le usita i e lava. Ai pau o le mea siri o lai pipi i le ala te iloa.
Lai pi la te loa. O la sa mai le wone. Wale mele wa ye nei. E eri fesili foi le muli mai e tua. Pea mamu oi wha mai mautino mamu oi. Where was the last place you have been? O fele vai nga muli sa e. Ya, mai le whenga tai le mata upure na. A tau tuwa pea oi o le whale maliu. Ia na su ele o le area nei ai. A whapela su e tu se to tonu o le whale foi le sa whale maliu. Ia vai le tangata uma se to tonu. So, ia e a whaina uma lava. Ai, tamo whai beta tau sa moa. O tātou o le atonu o sus tai. Au tātou te muli fua le freedom o le atonu. Ai va aile le oi lau lava freedom. Lau freedom. E pui ei oi. Pui oi. Ma nei on melia. Sa o le. O ma nei on melia. E tu fai ti ai de me o le whea Nā tonu lava. Tu ti ngana le se me e o sole ta vale malu. O le mea le o le mo le whea rua i o e a nofo le le tanga te non fale. Ma nawa ngā ruenga sa o le fale. Sa o le. E kam fai fune le avoid le mea o a saua ngā ruenga e mana mia e afis fale olo. Saua e nafa tau umani mea mana mia fale. Saua fale. O le mea le ta te tau mpeta te tana no iai. Whaia mea uma mea tamai. Nā tonu lava. Ioi. Ari mea siri lana le angari i pasta ni mea lea. O ta tara no. A tiu whaalungu me lea tu o te sesi o ta ua wha mai. Ioi. E sea, langa te tau wana whaitete. Tau wana whaitete. Sa o le. E tau wana whaitete. O le... O ngā ruenga uma lava e mese lava le tautuaina o tino maliliu. Mari tanu wina fo i o maliu. I oa matau lia le mamaru le tunu ua ia si o tau whaafonga me pele vaenga le nei o te ngalua i o le mausoleum. Mausoleum. Ia tau telefeo te ua i loa lea vaenga ia e fatua na ilunga mo me o si maa fo i o peo ni loa. E tu o te tonu le tino pusa maliu o le tangata. Ia ona whasi māna lea, ia ai muri mai le tasi tangata, a companion, ia pe individual. O le si temi na o te pui la o whainga luenga. Temi le tū le yele tino e tono le air impact. Saua le ere te saua. E malos. Wale alu watu le te tū le ato, ele pusa o te tono, le tū le ato le air. Ai tau mai le wall ato e sau le air. E te whaalong vai tai a oi le saua. What sort of clothing? O lea le tu inga la ofu tu te e whaingi mongi a fui facials ma me whapena. Ave ese le facial ai whai le morikulimi whare tu i whoringa. Ma nei ala le nā. E whata tau whoringa e le temi whale minoi a tole ua. Se tu lau lava. E le a whaina, e le tu le mata. Ia e le whaina, e le mask. Ia tulimi la ngā tonu ai whoringa. Mai la le saua tamana e saua te whaanong tu. E mā nei ala wale mā rua lo tino. Ile ea whai vai vela tonu le loa lea. O le vela ia. Ia, na umana le fufuru ese ia fufuru lima. Ia fufuru whamama ia le ofu ia. Sweet off. E ngā luenga matua. E ngā luenga matua. E umai fo le asu e tasi. Ia a lima lama liwe te wera o vaenga. Ia whaalim fo ina sweet ato off. Sweet off. O le tuna fono lava no unofo mawhai ai. A umale maliu. Ma sui lau off. Nā te le lava le te tongi le kampani tai no tau lava. Sui. Awana e whapea e whainga tai. Sui. I'll give you a time. Le 5 minutes whainga te tau le sui. Ia lau off. E au ngā. E au ngā fo le ngata le mamā. Ai aru ese e fo i le iro. E le mai rua e tātou. Wale, le se taimi whainga tā tele ai. I o le taimi le o le mo tā tia nei na le pusa oti. Ia tuna whanu mua, o le mawhai e whaiwhi aung te tu ali lima i lungo le pusa oti. Pui ngana te wa whaina se whaiwhi au. Ono futu mamao mai o le whaiwhi au ma le pusa oti. Whawhere tu inga mea furi masani tatu tangata le atua tinga.
si ia i runga tamatiti tam whai whakisi tana tamani. O whai ana mea. Mo se a whaia. Taru lea foi. Le lua vai aso talu ai. Sorry. Ina ua toe mo whaailoa e mato one of our family counsellor. Na vai le tūlanga le toe langa mai lunga por kalame lea. Toi taratano umai mato au pule whana. Wa taurona wha encourage ainga. E le whasa. E tamo whai. Whamule mole. Pui le vā lea. Le tamaititi. Io e ara lofa umata tu i tātou tangata pe atu mālo pe usfono po lea lava. Ne pe o e au ngami e tau tatu tu e tiro le ia. So le se whaabat valea o le mea. Io e le ilo le tamaititi. Io le si taimi e mo vai au e iai. Po si e tua tamaititi whata o tu le tu i ton. I leo maliu ia. Ia matau lia. Ona o le wha mai le nei, ma le tūlanga wai ai le suinga o ato o whainga o le whainga. Le wha mamai no tino, le waila au. The reason why, tā ofi tangata Samoa, wha mole, e le no Amerika le a where tūlafone o tunu o malama. Aua nei wha a whelo ai, tu walau pepe wha a whelo ai tangata o maliu, ona ele waila au le wha mamai tino. O te tatonu fo i rena o pepe. Rena o pepe. Ma tauni fo i tātou sole. E rua tua tinga ia mai se la pe fa pe o to ina le ua maliu au lona wharetua la le. E fusi ia ma kangi a wewe. O ta tau fo i laun tātou atama mai ia mea pe. Ta tau wana ta mai Tau wana ta mai. Ai sea. Ona leo tātou vai ai. E esele te leo le awa onga. E leo mai loe le i tātou po le ale fina ngalo le nei wha mai marona onga le sawai. Au le ase mea e tā ua mo i tātou. Al te mire nei, nauna tā pena mo i tātou i se mea le leo le a tupu mai le wha mai. O le se tunu o le maasani tele le melo le wha mai o le maliu e taunga tā tele o Italia. Pei au Samoa. E ese le whai maliu le anga. La watala, a le winga lau tala. All out. Mato i nga i melunga pe 5 afe, 2 afe. Le ngata le whatauina o le pusa, ia o le whare ainga ai ai, o le te wina fo tangata e watu. O te roa o le wha mai lea la na suia te ro mea. Sa o le lei. Sa o le lei tau pule. E o fo i tono tātou o tonu. Ia le fo o le nei awo mai Amerika. Ai a o ina whai mea whape nei o maliu ma. Se le tinga ina tinga ina e se le tinga ina o le alofa ai e fori tamo foi le lo fia mata mua o le whainga tai o le tamana o fia mata mua se te whai atola tala mo tawa ai o lea tonu ase i whamatala o lea tonu ale wingo nā mea e mua i rumo tamata a foi le mana o foi ia sili alo ne ia mali o lato ai ia tau ua le maliu. Ai lo se tau vanga. E lo se tau vanga me lo le maliu. Le maliu tau ona relax o matangata. Receive peace. Ma celebrate le lele. Le whailunga lele le soifu le tangata. Se fia. Ia o Italia. Sole. A tato vai nele ye se fai Italia. Fia ngo maliu. E sasa mai ana ilunga. O tama nei whale papoi rea vai nga le wata o ngā luenga whe mai whietau o le maala, whietau o i. Nga tu watu al se lenio. Ia nau fwoi le whaiti whianga o ainga, me whapena. Au tātou fwera i Samoa. Ia, o i ainga Samoa fwoi i le lawe vea tere le whamai. E isi ainga e lawe vea le whamai. Ai le whapela e whatu le tala fwoi leo na whapele te ua tuti ngā se whina ngalo o se tasi o whaafonga mai. Ai, ia teimire nei, ia whaata mairo tātou toi wa ai, e le teimine i le taunga tā o le soi fuanga le iai. Teimire nei, au le ase mea au ngā tātou te maua mai ai. I le vai tau le nei. O le sila, o le tasi al mea, le si mea o ngalo te nofo mo mawhawhau ia sa umalava. I lau lava wa ai. O le air pollution.
Le tele, matau le te whare sa tā ofi America le lockdown le whio, te lo tāwale. Vai ele mā neia ia, le ngao whare mai, tau le eise telo le poti fo le sawa le air pollution, le mā neia ia. Na toi ta tala loa, oi sole. Ia vai le tawatu leo, amo tamaititi, sa vale tina ese a. Iwa toi a mata fo ila, le air pollution fo Pena o le vainga na pe sa o ilo whamatalanga fo ile tau whaiti iti ai le mea le mo le ta o tangata le se tau tara noai fo, ia. Tingana le ise mea alu ai. Ai alu lava, mai mau le kesi. Ia, te walatu mai mai. Io na latu na mai le siama sau mai i le fale. Mai i le fale. O le mesina whainta. Ai te loa, o te wha numero tasina Samoa. Tala mo i lava. Le winga le whamatalanga lea. E ese le o le mane e mi mitai fo ia ui le tangata Samuelu ngai Green Hills i tangata Samoa. Te onga Samoa au atu nei lea pipi i lava lea fo. Le mask. Pipi i lava. O lau, Manuia. O le mane avai nei, i o le teme whainga lotu. Pipi i lava. Ia tatu tangata i. Tatu tangata. O le mane e. O ia au isi la tunu e le... O le o isi atu nu matua le ai, matua le popoi o tangata. Ia. Ale e ma se popoi o tangata so. O le au ngā. O le lei o le matai o le ainga le whafoe le ainga. Manuia. O ina tonu lava le kima te tala. A sau lava le matai po le sao le ainga fautua le ainga. Toi wha manatu i ai tu la fongo, tu la fono. O mali lia i ai le whanua maliu i amat ainga. Pai le man, e so longa le lei fo. O le man. Te vatu la, you can feel the spirit. Whanga le talo whai. Peaceful. O fo wale se popole. Vape, alu watu ala so mau. Wale se teimia te vai e. E alu watu le stanga te tala noa. Le whai le puni fōlinga. O le si matua. E pēta mo. O le no. O te sau te a. Muche se sao tangata. Se whai mo se puni fōlinga. A Samoa. A continue Samoa ta upulea. Guarantee. Samoa tau le lei lava o tau ia me o mato te o ia. Ai, ma neia. E o foi pesenga foi ia Samoa pe a whai maliu. Ia. E pese mai lava lai whai ia mask. Ia pena tui titia peto o tolu tangata foi po se tinao o tia. E le se mask foi le, ia. O tangata foi matutua. Whai tete foi le, ia matu le vana. Ono ne tangata matua. E le tui lava le mano si o maso se tu lo lava. O le ma. E mana vele o ke sene molo lato whai ai se tu lo lava. E mana o mia pe na tolo ke sene. Ia pe o tamiti e tai lua ia tau sanga le matua. E le require le mana mia na tolo mask. Al taimile nei. Mo vai le tamiti te tasi tau sanga tai lua. Wapi pi ia tu fōringa mask o tamiti. Ona wa mo sala lau. Mwana fasol Atua. Ale tulanga nea tātou Samoa. Ia le ngai Green Hills i la wawa ai iai le. E maliu fo le sa teo fo ia. Le swafo le ainga ia te manu fo ia na le leisi ainga. Ia e mana ia te whawhitai la wale ainga. Le whaalo. E amaro lato wa ai le tu fo i le vara o whainga wenga ma le tō tele. Whawhitai au le ainga. Ainga Samoa. Ainga Samoa. You know, ala tau te pea le wālota mamona. Ese le whawhitai lava. Te vai lei mas whatamalo le ainga le teimina teo isi latina. Whai uma fōlinga. O e popi o lato mask, popuni fōlinga. Nā pau teimina vei se teimina po i lato wata. Ia tui pipi i fō i na ta apere a. Ese le mānai, which was one of the most thing that a lot of people talk about it. Tangata Samoa. Ese le mānai o le. Very good news. Very good. Mo le wharongo me tatu atunu. Ia, ele are, o le tau avea nei tatu tangata. Whai lava. Ia le meo le usita ia. Ioi. Ai atu o lori tono nei atunu o tangata ese o lona nofoi. So. O nara le tupu le whaavela. E polonga i tātou i nā le mata opu lea. Wai, sa o tala le whaatonu. Ia, e whiu lava ma se whau e valu watu pe tātou langa lona. Ia, e mai a tamana le io mai a. Nana uma le tua ia tia i es fo. Ai sa vadi.
Ia e le whaama e moni mai ia ai matau lia. Whainga tā te le whaama e le whapeo se whaama e whaingo fie. Ia, o le lei pasta. O na ura tātaimi. Ia, o le lei. Le la tata pese lea. Ia, o na mera ia o le ale me te manatu e whauma i rita. Ia. Kalame ia. Ia o le lei. Ia, o se mai la tō whaafonga ia. Se mai ia foi o tato whasausaunga ma le tato e vanga le nei a fiafi. I se pese o saunia mo o tau.
Ia boruas fumala fa nei minuta te nei le tulai se fonu maritasi. Ia ore temi nei o lo tala no ina pe lava i le meo lo tutupu i nei fo i o langa i te tono nei atanu. Ele ngata ilea e fili o i le tua. Ia e fatalo fatu ai fo i le tama mai le langi. Ia laisa popi ia le au pepe. Ia malo lava le fata si mai fatalo fatu mana ia proklame fama tani mai langi. Ia fama Australia, Canberra, Australia, malo lava. Ia, sue foina. Whaftai lewa lau whitalenga le mafuta mai se tu sua. Manuia lau au nanga i lau sunga pastor. Ia, whapea fo i ngā luenga whita. Are sunga ia tuila e palo fatu. Ia, whaftai tere lava. Ia, tamauli. Aha, sao le leiso le. E ti ngā lava no le eise me e alu. Ia, e le taulanga. Ai alu lava. Ia, ai alu lava alu watu loa. Ia, masolo, malo solo i le taulanga. Ia, e leise tupe. Ia malo solo i taulanga, leise tupe le tanga. Ia, vaila i me whapena. Ia, malo lava. Ia, ore temire nei. Ia, e sau whaafisili. Ia, i te ono rua tanga i whai ungo tāpur kalame. O whai fusi levo no tai. Ia, saori. Nā se vanga muli o e whangaru iene. Ia, ore temire nei, sina taranola i titi lava i le cremation. Temi le wha ngā ina ro le whaaliwa fuefo tino. Ia, o le ona e aile te le fo i o le au ngā o le cremation. E whaingo fie fo ina whea vea i aile fuefo le tangata mai le stete. Ma le stete e mo i lava whalipe mita. E aru e lesi tu. Ia, a aru lai Amerika fo i le latu i Amerika e aru i Samoa. E te tongi le pāse se full. Emo. E te tongi le pāse se tangata maliu. Le lefu. Lefu. Te whai mali pe mita ave ese atuai ma la tonu nei. Ia, o le mafu anga o le mata opo lea. E au ngā tele. Le whamone. Le winga nau tala, le tama i whangu le watu ua tonu le lefu. Tama i whangu le tonu. Keep safe. Alu la te alu pape leu alu lo tō roma ave te i te whangu ave i Samoa. O le winga nau tala te tongi le full fair. Tongi full fair taka ngai lua. Pe ona sawa Las Vegas nei i LA. Pe fo sawa New York nei full fair lava. E sa. Sawa atua ti oi. Ono o le lafo o le freezer. O le aisa. Space. E te tongi lava. E te tongi lava le feo le tangata e sawa tangata maliu. A mai fo lama le pe mita. Tana le o te whesidi le tangata le ua liwe fuefu. E anu fo e te tongi. Full fair. Full fair fo le rana. Aisia ono lai pe mita e wha anu tangata le. Now, it's still considered as a body. Le tino. E consider lava o le tino le tangata. Ai o le mata upu le tino fo i e wha ale wefuefu. Ia wha i tete e to tele a. A wha pe ave se taselo a inga i Samoa. Ia mauti noa le lava. Wa iai le pe mita e mawhai ona e ave ese mai ai le o tangata lo a inga. Mai Amerika. Ai wha pe mita wha pe o polu po tu tuila po Manua le alu iai. Taula pe mita na o le residents. Mo inga, mo le tu wa ma ese Amerika, something happened to the tino lea. Mo le ese po le vale, we're not reliable. Mo ma tu le stete, mo ma tu le malo Amerika. Yeah. O tangata uma foi la ia e whale wo fufu. Whawhiwhea la pe a watu i Samoa, atu e fo i me fo ni. E tu e whai foi la Samoa. Le pe mita saua ini. Pe mita saua ini. Le whangu le fuana. Whanua lea, ioi. O le manefsili. E le temi foi le otu tangata whapea e. Mome o juries. A watu la le aso le na whapea mita me te teiloa. E te tauna mai se fue folo tina e tu tono la whiwhili. Le fue fula le tu tonu i. E iei lava pe mita tauna whai ai. E mātou. Ai a whai mea la tui whafo. We don't have no rights for that. Ai e ele pe mita e le mawhua le ona whapena. Le whaingo le mata upule nei. So se keep sake lava. E tu wale tino e furefu. A ave e whafo. A whape wha keep sake la ever ainga. E wha fui pe mita. Tofu lava keep sake le tasi mal pe mita. A whape ave nare tasi. E tasi fui lava.
Ai fa fe pe ta ruma ave fa na. Wa le lo sisi ya fa pe la tu I le mele la le ta u le me. Le tiu le ula le fai mo mama e tu I mama ia se tu lo fuista ngata ia fai la toni fo ma le la tonu wa me wo ese su ngata ngata ia ista ngata wo tu tono le wat na sine fu fa na e fai umana la tu I fafo ai a o ma tonu ya mato e fasili mato e fasili ngia uma bene mato e mai le release authorize le rights e fai ona e fai mato without the legit paperwork e sala mato le stete sala E Manuia le fusta fa no no e te li lo me ta o le totongi o le fu fea a le tangata o ne fo le li wef ai le tele se space o le wi na lo tala a fa pera le fangu fu le sta mai fangu ale a to I le fu e o fito no le handbag al fine ia pe o fifo sta mai tanga pe patu ia e le kele la space e le mfena no le la totongi a tol fulfil mana sa te tongi tatala no la ta pule mana ia ona o le mero le fainga tafo le malai vale le por company vale le ona tu le fu le te ofa I lalo le air wai o tino umai mali liu molosi le fia Samoa e tu umai lava kako e la tu umai lalo mene atopa ne tino maliu e le fa pe e vatu tu ilunga me foi tangata ioi e sawa mai lalo le kako le ei tono o valele io isi vale tele I mo fuisa fa pito foi na tu tono o isi lai rap po leo sau nei fafo tau le whaungala le fuisa no le space ai ale le lava le teuna mai o le tino mai New York po Alaska na rap mai la tamana mai a mato ta tala matua I malu lu wale tino la le o le telo tangata e musu tele tu lato tangata e fu ali fu ilalo I le kako mai le lo e fa fena fai la to something very special ya e so tongi la to le full fair no fu tafa na no ele fa pena na le tangata la le uma le inga la no fu ta tia no fu ta tia a fa pe la tono le atu e vatu uma fa ali uma la vari custom ia pa sia le custom ia sio le lei a vatu paperwork ko fa ali tono la valele I lo ai o ile vatu le tino fuef I lo fo vai nga tino foi o a foi tu la fonga mai inga la to ia pui oni pa use le fuef tono mi fa pe uma a tu tongi la fu fe no foi pe kusta lava pe vatu pe a keepsake ai to telefutanga te wala ve fo ila le mata upu mo le faina na o le avena na tangata matali aso nei ia wa tele lava camera wa tele mo scan ato me uma o mo su uma me pe ni pomu me fa pena ia faina so fu mara no tangata pe la le vainga le na e fiu lava tauna na tu ia ai e le ila sa faina. But it depends on le te leo lo filifili. It depends le te leo filifili. Lawa watu neli si puni la titi lawa e sinta mai si puni lava e ofit tono le pula e titi lava le fatu ia. E tu mali e tono pe na tolu wana i tama i fuefu e tono. Nala. E le la sepe mita mana mi tama na. Ai a keepsake loa na ilunga ia wa mana mia le ia pe mita. Mano. Yeah. It's very informative le vaanga le tata no ona o ia te o lefto mal mai I vaanga io na fa peta ita a vil le fu Samuelu alu sa o e anu le free of charge me ali ele ngat so le na venga matuari sa o na matua ele ngat lo walu e tu le lang fai pe mete avelan susunga nei o Samoa le fa fena I le fu le tino tanta il temi e fai le process le e lo le numero la le ngono tala e le coin le coin a fa pe sa le numero fa pe o le lima lua fa o fa
Sus numero pe fata ta inga lima lua fa o fa. Fa pero le ngore o le numero le. O Pastor Sam Matafeo. Wai le to lo tino. O le numero la le. O lo ID le. So se mea la e panchu foi te tono America, so se fare maliu lava su ele numero le. E pick up my numero le. O le ngona o le numero. O kau me fu a kole. O le winga ro tala. O le me fa nga si sunu ai. E fa nga ni firewood, e fa nga ni meu kesi po na tuinga. O le kesi. O le kesi. Fa nga kesi. O fa fe fe na nei lo le fu tangata. E lua tu ai ngā vaenga e lua e loa ai. O le tasi o vaenga. E mana ia le lo ena le lei. O le lanu ena le nā. O le ena nā o le iwi. O pona iwi. E loa ai. A tu fatasi nera le fuefu tangata ma le fuefu le se te lola o le meola. E ese. Mena li o le ese. E le chemical na e tu tonu. Testai. Ma tau le fore kouplu, te le si vaenga kouplu, fia la tau lana, ena, ne lo le lanu la ma tau ena tangata, e lo e ma tau lanu le meole es, ia ona i lo le whapena, o le si vaenga o le tino o cremation, i o isi tangata e whaatau le wooden casket foi le, e cremate e tangata la tau ainga, ia e whailo foi le tangata la inga le nei, ia o tō malili a sau le foi foi lanu tau lanu uli. O le o filongia. O filongia ma le casket. Ia e malili ala tau. Ia e malili ala tau. O le se senga na ia o le se taimi aso sunu nei la le pusa le Alopopo. E iei mo skulu mo fau, ia tama umbala ia. Le afi la lea. E le mo fai le afi lea na susunu. Ia ua mea ia. E le mo fai le afi lea. Ia na o mailo le na tala o male o le fuefu tu tonu la le o le paket le alu i tonu. O na mailo le magnet, le magneta. Whaanu i lunga. Na vaila fio sofi mai o fauna e mau tamana. Whamama umma e sa ia le penu le ua mea. Na vaile a vesi umma ia. Na mailo le na mailo le te ron mele o te ata. Sone. E whaatangata ita na mata o susunu. E afo e mawhaina witness na inga. E mawhaina wei taimi ioi. E mawhaina watu ainga to tonu le witness. E tu le tino to tonu. E vai atua la tonu. Wa mamule afi. I tapuni whai toa. Ia, aua, e anana o whesiri wa a mapea nei la toa lima tante susunu te mitasi. Nei te ua se mai te le fule sto ina ta whero e mataita. E tasi te me tasi. E oi. A eresi o ngā umwe lua. E ti vai do whana e le o ngā tonu. Soli. A te vai nila ti vai rau tamana. E le sao le si le fulesi. A te vai le mata e pea o le vai le e si whela po potope o le mata afi. Ia. E su suru mai la tamana a si pā mai la le afi e sau le afi lan moana. Ia. O le se suru wina la le tino. Ia te tatu tala noai fo. Ia. O se sunu wina le tino le tangata. E mua lawa se sunu le fatafata. Mua le fatafata. Mua o le fatafata. Basta. E ni mea sa o ngi mea kaki kala noai. O le fatafata. E tu waina mu. E vave ia le ia se tu lo vave vai malalo atu le manava. Au vanga umar tono to tino le tino. Ia e le whape mana o whale ia le cremation whale whape vave ia mu le tino. O le me whae te ai. Awane i sau le tino le tangata. E le se pusa. E lanu liuli. Wai a vaturo le ainga e lanu liuli. It's a big time wanga le whasala. Le sua le ainga. Au liuli la o lea. Au liuli wa malosi le afi. Wa vave tele le sunuino tino. Ai ta tau ana anu pēr lava i le process. Le se lau fitu 5 pauna. E lua ma le awhai tū la so sunu le tino na. E ngata mai la mātou lunga i le tōru se lau 2.5 pauna o le tangata e mawhaina sunu.
Ona a ovalo ma le tose lau lima ma le tose lau suma lima. Pauna le malo se le matumasini au ia. Ona winga. E fuel masing. Time out. Ele uma tino ona mu. So se fale maliu lava la, wa umana set up lava, ma te tonu lava o le, i tonu atu la fono lava county. Wa county le raninga. A whai atu la mātou e tose lau se furu lima le mātou lima le pauna i lalo. Tose lau su lima. A whapea la e sautanga te tose lau su lima ia. E ma whai mātou na sunu. Ai a sauru na tose lau se furu. Le whai mātou na sunu tino. Ona maile i le Pacific West. Le i Inglewood. O i la tōna e anu lima se lau. Le malo se lau tamasili. Ia e afo ila na fua whape mātou le suminol tino. Ona e tele tangata e kui mele mātou. Tele. A fita nela e fika ne mātou lunga whape o le tōsa lima se fura na ilonga. Ai tasi tonu whai tū laso sunu le tino le tangata le pe whamare afa. Ja, o isi tino o mana prep mai. Ja, e whangta fo lea na. Ia ma lea wala, ai ole te lea i o lata i voi vai e wa tai loa fo i le, le te wino o tangata whapea, ia o isi tangata e mai whaaro lava, ia e tau le tui ala tau tino. Ia wa lena awi leafi. Tau sao mai o le whale mai ton. E saula mai o le whale mai. Ua Vala'au mai whare mai ia mātou i lalo le Cremation Center. Ona o lau sunga o le whaifi au. O le asau tangtanga i ai susun matura i le tino. Ai te walu atu le whamasinonga fu i le ta ua i tātou laturunga ai lau ma le whamasinonga e alu i whia. I le afi. Tunga winga la ususun whaalua i nā tātou. Wa mu whaalua. Sare wa mu whaalua. E mana i ara i nasi mesia. E tatau lana whanau whaalua tātou. In order for us not to go through i sun whaalua. Sun whaalua. Mana i. Mana i a tele. Ma lo lova. Ona o le tātai. Ia. Le la tasta pesena. Ia o sauni no sunga i te upu. Le upu o le puna la whaumata. Ia whaumare upu. Ia o mata pesere tasi. Ia. Ona whai wine tātou po kalame se upu mo tātou le nea fiafi. Ona sa moa. E le aru whaanongolongo i mea o le whaare tino mea whaasa mausau. Ia maro whaanongolongo o le upu o le atua. Ai leo leo o le temi o le upu o le atua. Ia ai ese ma tātou. Sa o re ta mauli sole. Maro ta mauli. Oi sole. Tāla wha tapunu ang vale. Channel 5. Teu i lo tava lo anganga fama walalo tu sabe o tele mangalo honey o asa totoe ia faya
O le upu mo tātou le nei tu la fiafi. E whamanatu mai lava e mā rekord mata upe whai a te i tātou. O le ele, o lo ta oto ai le tali. The answer lies in the soil. Whamailo whai upe luas furu lo whaunga ina whai mamatua mo tātou le nei tula. Au i lātou ua Vala'auina i le ele le lei. O i lātou ia ua whaalongo i le upo. Ma lātou te lia. Ma fua mai e tai tolu ngā fulu i nisi. E tai ono tolu se fulu i nisi. E tai se lau foi i nisi. O le mitamitanga o le tamā e maua lea i le whātoanga. A o le tina, e fia e ngā lue, ma vava ai i tūlanga o mea whaare tino i ta tonu o le ai. Pe ma mare whale pe le lei o le teo o le whale. A ware tā ape atu i tō whanga, a le toi fo i mai i tō whanga. O le lei ma le matango fi o le tau, e tā ua fo i le timu ma le la, i so se tangata, lulu saito, i so se lau ele ele. O le au ngā fo i o le tau, e i lua fo i le aso le se lenga, le Manuia o fua, e tupu mai te tonu o le whātoanga. E fia le tamā pe ato anga pia le tama i titi, e vele vao o le maumanga. E fia fo le tina, i le whamanatu mai a mareko, ai vai atu le tamā, e taa lai maola lau usi, o le whātoanga i te tonu o le lau ele ele. E a vea lea, ma le panapala whai mai, e miti ia umalava e le la o le vai. Ai ola pia lava, ono o le lei, ma le tele o le minerale, i te tonu o le lau ele ele. Wana i lo le lei lava le au ngā o le panapala. Ua i loa fo i le tama i titi o na sue le loloto ma le ta ele o le lau ele ele. A mango. Mo le whaongaina. Whamai a matutu e le whaongaina. Ai asusu pei o le sau i le tae au. Ua whaongaina. E whōringa whapea o lo whaatutusa mai i ta tonu o lea nganga ola o le tangata. Ina ua tupu le loto tari tonu i le atua. De lau ele le lei ua e soifua ma e ola mai ai. O ia na te whaatupuina lo tātou whaalongolongo, ma lo tātou whaalangolango i awa onga, ai le ngata i lea, o ta mao a inga wa foa i mai te tonu i le lau ele ele. Whe mai e ile pule whaasoa le ta māma le tina, ma le a inga foi. E a watu ai i le atua pei o le taulanga e māsani o na vivi i ai. O lo tātou wha mālosi, i tupu e te tonu o le whanawiti. Ina ia lātou o na vava ai i lau ele lei ua ngarunu e ai o mātua. Lei lewa se matua whe mai sāle i asiasi i so se lau ele. O le tamāmala na oso, e tu i ai o le palapala, pe malu pe maa. Pe ngā wā, pe ola e fo'i o se mea tatou. Ai o le manatu lava i o mareko, e toi whawhangu mai ei pe lava, lo tātou o langa, whaalea nganga. Wa ia whaatusa lea o le nganga whamai ua te toho i te tonu o le lau ele lei. Na ia lea o na toi mori mau e whapea. O i nā e te mauai le tua. I le whaatu anga i o lai. O le whatu sa Vala'auina. O lo tātou whamalosi. Ave ese o maa o lo ngā wāhai o lo tātou nei o langa. Tātou whaamalosi, ina ia teu le lei, o lo tātou wola tāpua. Ai mua lava, o no tātou ai i lo tātou nei ola. Wā ale le lei o no tā pena i tā ua le lau ele nei, e whape whea o na ola la tā ua mea tō i le lau ele le lei. Ta te fuara lata fo i mato e fua lata mai. Ta te sa ili fo i le tasi o vaenga te tonu o le olanga. Whai mai,
So se lau ele lava. E loa lava le ola mai o metoto. Ile le lei o le whai whātoanga. Ile malea. O le atua na te whaolaina. O le atua foi na te au mai o le vai. E whaolai o metoto o te tonu o le lau ele. E teimi o lo tātou nei o langa. E matutu wai I tātou ma ngā lana I le whiaino. Ao Yesu ke riso o lo iai o le vai o le wha o le tanga, tātou te apa atu iai I la tātou te talo ma le Vala'au, fesoa soane mai. O la se la wele ele o e fuafua te tō iai le fatu ia te oe. Pena o le sā moe mua I lau ai. Pe wana o se Afrika lo na lue lau ai. Pe saina I lau ai. O soe. Mua lava teu lo lava le ele. Mua lava I le Samoa o na alofa I le Samoa. O na iloa lea I le Samoa o na alofa atu I ona Tuavao. Whemai o inae to toa I le atua o le mafutanga o le anganga fau I le o si o le whengainga I whaavai I le alofa. E pei ona ta ua e mataio. E ese lava le olo le lau I le lei. E ese foi leo la mai I le lau ele lei. A le whaatama ia. E onge le whai whaatoanga. A le lau ele lei. Po le a lava le tau. E tau sami lava le whai whaatoanga. E fia foi ma Manuia mea uma lava na te whaia. A turi matai lo ta ua wha mo I a Yesu ke riso. O inaro ta oto ai le whaavai, o lo ta ua nei ola. There are many soils, but you have to choose which one you like the best. But before you do that, Mark reminds us something that is really need for our lives. We must search what is inside of us. How can we plant a seed in a good soil if the inside of us is not that good at all? How can we go plant a seed with a double mind and then that seed won't come to life? How can our words can be accepted by others if our action is not lined up accordingly to the way that we live our lives? The one thing that I understand and I know deeply in my spirit, for God did not give us the soil to choose what is wrong and what is right, but He gave us the soil to choose what is to do right to it. Is to give our all. And that's where to lay the foundation of love. How can we love someone else if we don't know how to love our own family? Are we choose to love a Samoan first, Korean second, or African third, or whoever might be? As for Samoans, we need to live life in love one another first. Then we understand what love comes next. Love others. Because the commandment from God is to love others and love Him. Love Him and love others. But we must continue on to walk in the walk of faith. On these other soils that is in place for us to see where our spirit and where our life is. If you choose the soil without no minerals, your spirit will not survive. If you choose the soil that is only sun that can hit with no water, you will be thirsty. But if you choose the soil that is receive the water and the sunlight every single day, you will make it through in life. Let's not make no mistake about it. The Word of God is inspiring to us, is teach us how to be inspired to somebody else. We must speak the Word of God with truthfully and love and kindness. We must feed each other with passion and love. Commit into every single relationship. Build each other up by giving encouragement, not to tear each other down. Today, Mark also reminds us something that we might not forget in our lives. By the end of time, God will visit you to visit, how's my plantation, how's my seed doing today? And therefore, families,
You are the seed that God planted in the right soil for himself. You are the seed. And guess what? The soil that you're living in is the Holy Spirit himself. The light that shines in you is Jesus Christ himself. And God is the gardener. There you see the whole picture. Because God himself, he was not talking about the soil that we walked on. It's the soil that me and you came from. Back then it was dead, and now it's once again alive. The body of the dead man is raised to death again because of Jesus Christ himself. Tonight, you make that choice. I can only give what the Holy Spirit is saying to my spirit. Give. Let them decide it. Let the Sivafonga or the Tayao full family decide it. Is there anybody new does not have a relationship with Christ? Simply just ask him to your hearts, and he will forgive all your sins and all unrighteousness. The love of God will remain with you. No matter where we go in life, God always with us. Just to remind you, it's when Jesus says you are so fruitful, means you are the seed that he planted. You have passion, love, and kindness. You filled with all the spiritual gifts, with talents. It brings glory to the Father. Stay faithful there. Stay in love, stay in tune with the Word of God. Praise his name. God loves you. See for Fong or the Chai full family, let's go together. Family that walks together, strong together. Family that split, become weaker and weaker and weaker. But that is not us. We're strong more than ever. May God bless you. And thank you for tuning in. When we come back, and then we say our farewell prayer, and we say our good night. Love you all. Tātou whai ule talo. Lele ie. Mātou te whaafitai ono lawalofa tū noa. O mātou mawai. Fua lele mai le tamau a inga sili mai a te oe. Whaafitai lo nganga whasosoani a te i mātou. E te whautuaina i mātou i le moni ma le whaamaoni o lawa fio. Whawhitai lo mātou ta māpa ia. Le amatanga mai o le nei por kalame lo mātou ta mā. Se iho o mai lava le nei tū la. Manuia.
Le au mafuta ua mafuta mai. Mai la tō lo muli mafuta mai. Aru atu mare upu lau mana. Ia ngā lue pe tonu ia te i la tau. Whauru whale loto ma whinangalo. Wha manuia i la tau e talia. Ile suafo Yesu Kirisu. Amene. Ia manuia lau whasau samna Samoa. Soifua ma ia manuia.